Yankopon show dia in kind pony pon and dream so dear Juma we behind Pacon Gitum Yankopon shows any fan. Obuoba no what kind of mamma and papa. When Yankopon count, you know, the count woman the yatro. Obuoba, many who pharmacy and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamishra be Massa, or a great host party, presenter, or you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are ATM. We are making more for Etumayi. Na ya mamu was Eastern region one more, a Hong Kong more. The about food free at the bench. Yes, and first very. I mean, it is one of the telling you first a very intelligent question. But people like you know need to be highly esteemed in the society. Umpire Mamma, they will be Bia or damn for Temo. I say, Kenyamwa Mobile. And can one MPP. Young can't some many pen who say, I deal with and yet to be a customer if you catch in a home. It's a mona matra your crown. Second piece for I'm mobile. The media hana me radio neda. Mon one can of coreno. And many pen who say, we MPP ni now moya. As I say, as a sound near my over Buayan. A challenges a back Eastern region. Nama. Eastern region has for sweating me up for Montum. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Moi je suis béni. Satan, voilà bas. Tu comprends? Satan, tu comprends? It's my turn. This is my season. And she yesterday, and you'll be with your chain way proud. Now it's my turn. This is my season. And she yesterday, and you'll be with your chain way proud. Ube home your ferry. Nakasa mekana. And not any of it. So, and she ran it through. So, what it? Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. You my parent, still on By His grace, I am moving forward from nowhere to somewhere.
mo ate ɛde ba ahenkan 93.3 FM. It's a beautiful brand new Wednesday morning, live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. Martin Yasikonya de Bremu Free Sabre Kopim Sano Panun Dubabo Shannon song. Ayano Etna. Come on. Goodness and mercy are following me day by day. So Psalm now it's my turn. 41 minutes after 6 a.m. On behalf of the team, Yada say Sewa Mickey were number one this morning. But I don't pay me by ya. Me sign so as someone me denam. Niame catch on is so simple. You might be going through a certain situation when in your home, but I have come to tell you, I came with a book of Isaiah 43, the verse 2. The Bible says, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Isaiah 43, the verse 2. I don't pray the Amedena, no. Come on. I don't see situation be a wonemu. Wabemu yebu. Otu any and to be any. I came with the book of Isaiah 43, the verse 2. Or said, ya wouldn't be out to any and to be any more. A radiso become home. Also, when you pass through the waters, I will be with you. Nasa when I'm in Sua, a yabra bonsio situation, you know, it might just look like a our Jaye Enisio Kodanda, but I don't pay the American catcher on his head. The Lord will be with you. We're bringing you the midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Maakye. Of course, we help shape your understanding of issues making headlines each day, for you also to contribute your quota to the discourse. So, solid production team, Udi AHENKAN933FM Yaboa. Ajempahine Kofi Mensah Kobike Kwame Asante na Billy Man. I don't pay yeah Maakye. Amu akwa babiem. Ode wadum na dum me ene ma ye jireview na ye jireview a ready na na jare me unye ni pa bezuma yo defo. By his grace, oh, I am moving forward. From nowhere to somewhere. Come on. Who be a fairy? And then this is my season. Summer.
as you want to know, and then the 30th day of November 2022. Some 32 more days to go. We've done 333 days. Ghana, I just see Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba AHENKAN933FM. When I turn around, blessing, goodness and mercy are following me day by day. Goodness and mercy are following me day by day. Day by day. Now it's my turn. This is my season. Now it's my turn. This is my most definitely. Your time will come, your season will come. I don't pay me pato. Yadin come up with one yadinam. Yadia brisa crodomino. For God Encounter, we streaming live on Facebook, on YouTube, www.AHENKANFMonline.com, my TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app. Baby, Nambia will be a Siafanai. Me pacha will be to me at ye. Share Nyame on ye din you. Me see and ne 30th November. Bronya nebano. Bronya nebano. How is the feeling? Oh, I want to how's the feeling? Say opening in the moon kitten be. Bronya non so here man in the moon kitten be. Now it's my turn. This is my season. Me de be am chance am catch us here Nyankopon odi asase. Now odi asase afi no from January, February, March, April, May, June, July. No odi abeduru sabre no. Abusia. Oda so aka yen ho. O se na se ye nam esum ka bi bunum pa. Ye nsuro sanse wo nyame bi okan ho. O se na obeka yen ho. Na ya nam abrabo listen o. Abrabo otai anytime. Ya wo otai ni anytime. Ya wona mu bia. Erade so obeka ho, but sometimes the problems of life, they come against us like a flood seeking to overwhelm us. But with God on our side and with God with us in the ship, it will never capsize. Enya dia kodwo no ayetimu no, subonto no ayetimu no, shape no ayetimu no, enya dia nsuo bebu nkama fa so. Enya dia o situation on na mu no, ebebu nkama fa so. You shall be crowned a victorious at the end of everything. Now what dia say da be merade. Odi eti ha no. What they want to not do me, and then my shira, yeah, Jeremy, Unyani Ba, by his grace, I am moving forward from nowhere to somewhere. Ade. I don't see why my journey in I am a good morning. Where's your friend of Yao Isaac? Good morning, AHENKAN933FM. Are you cool? Good work. Yeah, that's it, Papa J. Papa J. So the about say good morning, Obuoba Ofori Amanfo. We thank God for His sufficient grace. Please kindly wish
this great patriotic, okay, also patriot, Yao minister, also a glorious happy birthday and confirm mao. Sansona Ochia engineer, Emmanuel Kofi Apoy, regional engineer, Edema ECG Tema. I don't pay Papa J so Chia Munina. Edru so what Yadi Wiumba Brasini Bisiako and the Munina, the better so the amount of Fiaku and a bedding come off from finance to the youth security and then Yakaka football, and so that's why I cost you World Cup. No, I cost you den. A Wiumba Brasini Bisiako and the Munina Idi. Ochre se ene awia ebebo ene pa awia ne beyi ni ti anopa ya na afei wanya abotra de ne ho ato fom adandan ho kakra sa awia ne bebo na afei yakwa awia brem na ochre se sa pepepe ne beye enam se awia bebo beyi ni ti anopa yi na abo awia brem ankasa free 12:1 ekono enti anwumre ewiem bedwo ensuo no bepetepete ewe puemantem emiaye ahodo no ebi enti efitia no poya akosi awia bremu kwa anwumre ho kakra no o kyerese awia ne bebo na afia anwumre bremu no ensuo no apetepete ewe puemantem miaye ahodo no ebi enti se utiri ye ne ensuo ne pete wo ha hallelujah utiri anye ye nso dia ene na kyerese ato afa ho me part of our Bible no na fe yamumre mu yenkanyame asem yenkin anim. We are still treating the topic. This is my season. Living a positive life. Inti se o live a positive life season. Uhuru bibia you see advantage in every misfortunes. Bibi boni si awod ye uhuru mfaso wom. Oh wanti wa Mesa kabiem. Me say o live a positive life ade bi ebesi ye bone no uhuru mfaso so. Hwe mame nka asem nkyerɛ the year 2020 na covid ginemu pa. But 2020 na bebre enya adwuma ye. I remember say AHENKAN933FM about 2020. Say 2020 no so na emu oya no. Eno na covid ni ginemu no lockdown nyina ba mu. But say odwene papa. Nia wo ye nyina no odwene say ebeye. Na oto abrante ne nwom no amewe ni dado bi se Ewurade di mi besi ye se unya sa gidie no na wo sha se woto sa nwom no a wa bra mu aye den no Ewurade man nsa so. I can tell you say majority of AHENKAN933FM adwumayefo mu nyina anya adwuma ye wa ha 2020 covid bremu. COVID brema na nkrofo tifie no sa bre no na ebirim nya adwuma ye yes sanity. Live a positive life, always think positively. As at the time emu aye diama nkrofo bi yes wi ase nyina bibia ye den no sabre no Ewurade o hye ne ho animonyam sabre na nkrofo nya adwuma ye na nka covid bremu de nka ye nya adwuma ye sen ebetumi abase mia minuanom kora me no amo ahayi bebre no amo adwen ma so se na covid bremu a obi a hye dem na mimi nya adwuma ye yo
Saying kind about 2020. Inti adwuma fo ni nyina nso hyase ye adwuma. E free sabre no 2020 ni mo. I remember me baha 22nd December 2020. Sa sabre na COVID ni gina mu ama Christmas ne kura eye bibia wo ho. Think positive and live a positive life. Me say wo dwene papa ho. Wabra enipa nyina esu no. Kunya ahotoso se me weni daso. Se urade di me besi ye. Na said your kan wana se mu so be yodi esi asubonten ho wabra epo nyina area wabra asroche ebo wabra asase no wo pe asiso na enua e wosenka eso nyina ewuo ne na haban epuruguo no urade se obe o se dua esi asubonten ho na haban empoda. Now it's my turn. Enti se general manager ni re ye fia makano anopai na ode ne nsa efufa ne nsem anu abo Aposege FM ni nyina na ye 2020 wabra na brabodi mu aye dene wabra na Ghana nyina to ngani a ento bi anim wabra na Ghana nyina pa won ho a onhunu won asene mu no sa bra na urade hye ne ho animonyam na nia me pese me ka kosie nyina ne se nyankopon no a ebra na etesaamu na yenim se nipa bibire kura ye yi wo mu adi. Oh yes, 2020 nkrofo bibire ye yi wo mu adi na sabra no na wo ye fa wadwuma mu no se nyankopon no ono ano da so tiase 2021 ay ono ano da so tiase 2022 se nyankopon kro no onsesa ye 2023 obeko so akan ye ho ye bedi nkonim. We will continue to think positive. Now it's my turn. This is my season. We will continue to believe in God. So what dwene papa? It's my turn. Boni mposi a utimi eka se boni ya esie mi wo gidie mi wo gidie se niema be koyi ama me she ran through me so You can count the book of Matthew, chapter 11. Obuoba Ofori Amanfo Ati Ediba AHENKAN933FM. By His grace, I am moving forward from nowhere to somewhere, somebody, goodness and mercy. Blessed, Ube Mumi Aferi, Nakasa Mekana, and then Yatenia Bellis. She ran a cruise. Now is my turn. This is my season. It's easy. And you'll be able to get away Mami Fantwas na fei, Mema Quina Sports for Sumra. Ain't Matthew chapter 11, the verse 28. Still talking about you living a positive life
and thinking positively in everything that you do. Nyodon sabekano ayana wadwene se ebe yeye. Adinti nanu tie asemo ye nyankopon no kan ye de kire yen. Or say, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Jene papa sang se wurade kan yen ho. Wo se momra mo amaye adwuma brana mo nesua ebu mu komo. Momro na mema mahome e. Mesue mo amama home. We ye nyankopon ani mu asem no. I didn't know pay the person me catch when say, Nya we be and think positive, son say radical home. Nya would one say, can ya GD say be ye? Or tun sa dia fro, a radi tun sa fro, Samomra, Moama swan neswa brana mukumu ebu. Sa wobe brene papa, na niama we in Yano, what jeer the semi radime can home. Messia was some game. Radin kayan home. Na and nano pay ye peer free in fee ahudumu. Sia bontino, yam fan say in trim, say Uyunu no, a radi on shaya, and call my dear chin. Uyunu bedidi, Uyunu no, so sabecoano. This is my season. A radin kayan home, Nadamo no some from my Ajua Roberta Mrs. OK FM Aquaba Pedro also say oh he found Kumasi Tano so Kesbin Junction. I don't pay that CBB stations in the door soon Kumasi. But say ultimate penetrate na ubi follow and I just say well boo be. I didn't hear that CBB Pedro. Oh you too much. Ain't here the sports on the day to us so Eddie amount. We are best not back shining so meeting or Obuoba Ofori Amanfo. If you be Mususwa join this is here. If you be baby, I will be a Yamin can home. But you son of baby be able called yeah. This is my season. It's yesterday. Yeah, the sports to us. We are best not baby. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adesimamba mamu nyina kwa baso nkubio emfa mombra ahenkan 93.3 so agudie mu nsamaso ya tenase a ya den nsem no eba medin
Eddie Joshua Kwabena Ejenim Obati Yosef Ejenin Cafe Brimpon Pokuari and so Ekahu Raymond Ashete Rat and Ben Mauli Yana Nekin Tiabuma Edia Goody Moon Seminum Babi Jow and Anope Dicano Yen Fasida Emma and Natural Mineral Water Mebacho bottle water enough fish sache water Jibina Bobo Nabi Bianso Enkoye Enfa Emma Yedimani Paduano Intendeno se Obobodu Go Mua and Yade Habia and so Ebro all the siums Mechile potassium, calcium, magnesium, carbonate ewoma onuma ebetimi aboa na afama oni paduano enso etimi ejina brane ene occasion bi na eba so engagement bi na oye eye bi na oye party bi na oye anase adore bi na oye na openso asemi wase a eno ani an natural mineral water gibie na ne no bobo na bibia nso enkofa enfama FDA agiatum tene no onuma enkofo habia enso emfa embro upendudu atua mesra upiemu awa achimda na se yene Ghana Commercial Bank car park no na ebonhwenim hwehwe yen na afi onso oni endi enkomo o number iso 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091 ofre bejo so na fe nkomodidi no ye no atwaso Jubilee Hospital Saminka enfrenche onde anopay se hondo do na nema enkoyi enfama wa dan wani echemu wona kache na fe omombo na bibia enso enkoyi emfa ema ye laboratory kase e hodmo a ye wo eye doctor saku da mamo no bibia bi ombeye e de ama se bia pese hwo mojam na hu se de ekoso e mojam a uremu o Jubilee bibia e be koyi e de ama oyi pa antenatal care e hono mo enema apefo no mo so muko pimo na fi mukohwe mu diem se de be ya be wo akoda no na bia enso ekoyi papa enso ede emao ye woti ata ye operation ho service bio etwo ekwana pese wiya okwa ye be ni na kama enso ede amao fibroid oba ebe yi ede amao Jubilee Hospital na me kamfo ede amao ende anopay ukopima insurance yaje say ye private ana say ukopima say health insurance abande no nyini na ye beje na fe yahwo na bia enso akoyi ede amao ye wo eye clinic Jubilee Hospital enso akache ukopima ye hwe esen na fe nyare wo wiase ni na ye hwe bi Jubilee akache oba aduane sem de nya de eden kra ye tuntunduane a ese papa ehuti yi pa Jubilee Hospital oba obenya bia de na fe bia enso akoyi ede amount da wani chemu wo atimodan adan ene aboabo kwantempo no so a oduru wa se busase ope amantra ya bridge ne so a na be Jubilee Hospital na fe akosho widib na bibia enso akoyi ede amawo oni Jubilee eni enkomo na fe ni doctor ankasa enso enkasa 0244 575 799 0244 575 799 0241 784645 0241 784645 ofre Jubilee Hospital one bajo so no wadi nkomo na bia koyi ede amawo Yanshan Samna say FMF FIFA World Cup ekoso ewa kata ni mu na enra na the last round of the group stages no ya shase say yebo na yadia Ecuador etenasma Senegal etini twa ne kan mienu ama Ecuador enso etimi eti kan bako Holland enso etenafie eche kata ebo mekani mienu a kata enso entimi ante menoka say the Senegal and Holland enso etinya qualify every group A the round of 16 officially omdo monai esi ho afi anajono group B no enso etwaso England etnase echomu nuanom kotoa Wales ebo mekani miensa ema Wales enso entimi anti ekanibi USA enso etnafie echi Iran ebo mekani baako a Iran enso entimi anti ukopiemo group B so a England and USA enso etimi qualifier Wales and Iran omonso omo ekofie ene games no etwaso na se ne besi akom African Brothers Tunisia ebetnafie wani Le Bruce France Edwin Tamso Sabrina so na Australia enso ne Denmark edi abanya sa games mienu na se bon no miensa na eba so FIFA World Cup ni mo afi no so ebo a yade a o man de Poland enso ne Argentina Edwin Tamso na Saudi Arabia enso ne Mexico edi babani we games a eba so o the FIFA World Cup ni mo a yedi mu nkra no so no ejao ye wremo ne ni komo enso World Cup na se a emfama ukopiemu USA
Abrantia, your very Christian Pulisic, and rather, Abrantan Ekonkone, Etwatana, Adma USA, and randomly Iran for, and so Edia Bonnie. Now, after the game, no, as Abrantan, first half in more, and as a year Brantano, and so Eddie Frimuni, Remuno, Nasa reporter, Ebanesa Brantano, Oko Okunya, abdominal injury, as a Nyama Enkoye, and so Enfamana, Sisiamuka say, Abrantan and Christian Pulisic, or no Anandra, Unya the only go, Edma USA, no, is your copium of hospital, and a report for more air by Demonsemno, a day ajao. Cameroon goalkeeper, Unim say Naka name say Andre Onana. On the first choice, Edema Cameroon, Sabada Ponimo, now Vachich Ghost, and so Eddie Ama Cameroon minor, then so a idea, walk up Eshas Abranti on Sedanya more playing time Embo, and no Ama Papa Dia the Rogobe song, I catch a branch and say, Ness and the plans there, or no Andro Nana no Onkaho, now this Asemi Koto somewhat Etwa, or no so FA President Edema Cameroon and him, or no so Antimi Anka, and no Timuka say, Abranti Andre Onana, while parking the bag in Kukurin and Kaka, the books in and so it's me. Cameroon camper na say walk up a Cameroon Ebono a Brenton Andre Onana we yin ho frima on Cameroon squad no ho bio Manchester United Abrante ukopiem anso of Brazilia e ho na Abrante ofria Obobi e de Emma Abrante fan Anthony e de nsem kakra de atudwa wase kata kwantu ne de esenema ekoyi enso edema de na su kopiem all stadium ahodo a jesempinfo aya eso kopiem air condition and ese ahye e ho na se aha ne ye papa se ono ekase yade ono efa Anthony no air condition abone yade eni ti se obobo no kra enya de otumi bo asiam no kase yesa branch no akopiem anso hospital yese okwakwaja yarehwe nani na enese air condition ho de no yese kata ne no patim wo hyew enti no penfo yese be ya yese park no su kopiem a ene abese da koyi enso ediama anso osese de sitie ne de enya de ebo no branch a efa no Antonia yade mu nsem no de ajao yegusu edna Brazil mu na afio makonto omutu enso World Cup na ase na Abranti andin edi Neymar Junior dos Santos enokopiem Brazil a Abranti epra enti reporter yensa kan se oni Abranti ne Alexandro last game na se Brazil ene Cameroon ebono enya dia Neymar na afa Alexandro betime ginemu asia kan enso edema Brazil mano na Neymar de oni so no captain edema Brazil na reporter eban se timetable bia ni honom omuni mrebi o ma share sa Abranti no obetina return even is a Brazil it's me remo or the knockout stage Abranti and Neymar no omunim time or returning to the team yedimu nkra no so no ejao yewremo na fendi kumakra enso enfama Abranti fan Gareth Bale ukopiem Wolves and rather England fortune magwa na kanmiensa amantumi antibi na no and say pay edin sam kakra de atudwa and 45 minutes per and Abranti fan Gareth Bale etumi boy 33 years and Abranti no enso enya na ndra after the game no and say September for etwebe no enu ne din komo say ukopiem Wolves best 64 years in World Cup no na omutumi embaye as a captain waboa ema say World Cup no amatumi aba na kwantu kase a omode asi odunsu ADC anase otoso abo na Brandon nsam kakra atudwa wasi national team ni de enya de oja bonde eja boy chena na omo Euro qualifiers omo kwa akobonti no Brandon a efan Garubio no okọ akobobi na sedan da wosifo efre na ono de obabebo ene nsam kakra Brandon a efan Garubio e de atudwa edi munsem no edi ajao Sir Garibay say national assignment no onyanja yedia ukopiem wo Spain na omo head coach Luis Enrique na reporter Eban say FA ne no omo Spain no omo say after the World Cup Ansha Branton obesi form as head coach Eddie Ama na say Spain minor ni nyane say omo so omo hwe aya club team misika omo de eba omo FA for no omo ntimi entwa Luis Enrique ka na so nchema clubs omo per Luis Enrique no enya de kotoa inte likely say after the World Cup papa ndin Eddie Luis Enrique no obetime si form as Spain for no na some head coach edimu nsem no enso ejao yeba fie de anese asadan sem kese pa enko enfama Raymond Babrin Salon ne aropai na bia enso nkoyi emfa ema opese osiesie otine ho sa wo ye bema sa wo ye obade Raymond Babrin Salon na me kamfo ede amawo kopiemu na fe yensiesie otine ni na enso emfa ema bronya ibo te osiesie otine ho bia na ye oba opese ye pem kata kwa
ne nyina bɛn kama enso edi amount odan ni wremu ewo atemodan obenwen Roman Jansen ye ben Mr. Sintibs fie na oduruwa obenwen remen for na fe akosiesie otino kama na ebia enso akoye edi amount atem abo ne patem Bompaye Jansen enso oduruwa remen ebutuo brane siesie otino enso emfa amount woni mpinfo ndi nkomon na fe ko na ebia enkoye emfama 0552716777 0552716777 okoremena bibia be ko fine edi amount. Yoshe Fisem na say FMF the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Akache na odo ni chema dia Henry Asante Chum GFA communication director osanso media personnel edema Black Stars akonto makokopie mu kata ni emu na wakasa osi nesemboro a camp ne de kama pa na any preparation towards Uruguay game no enso ashase camp Henry Asante Chum. Well, I think we are fine. The mood in camp is good. These players, indeed, we told the world that these Warriors will fight every tooth and nail to give Ghana victory. Unfortunately, we lost our first game against Portugal, but we never give up. I remember exactly what the coach told the players in the dressing room after the 90 minutes whistle. He said we still have a chance. We need 2 more wins to be able to progress. So we had to put the defeats behind us and start focusing on the next game, which was against South Korea. We had a good plan for the game. I think tactically we were superior in the first half. Then things changed a bit in the first 15 minutes of the second half, but I like the way the players fought back to claim victory against the South Koreans. So that victory is over. We have 3 points in the bag, and then preparation for the final game against Uruguay begins from today. Into way and summer media personnel Edema Black Stars or World Cup na say Osanso double as GFA communication director Mr. Henry Asante Chum Edi Etudwa na owie na ebo pini former Black Stars player Samuel Inkum na ebisa ne say Ghana yene Uruguay na last game yade aboni of FIFA World Cup no group stages na no Ghana yenwuro say yenwuro as revenge and as yenko ne say Samuel Inkum yenko no so di ja yen eni. And yes, because it's revenge time. To be honest, so as you say revenge, but me, the person kind of say we have to be extra careful. We have to be extra careful because they can also qualify. We can also qualify. We need I think we need a point to qualify. So I think we have to be more defensive. And a little bit, but to be honest, it's a revenge time. And to be honest, a revenge time. We near Accra Hearts of Folk player, former FC Basel, and so at the Atudra, Idimusun Crano, Ejao. No more revenge when I'm quite young. Yet also for 7 more, and so Emfamoa, Tasakata Contuna, and the Guswa Etnasia, Yedimu Encomono, and so at the Ebrewo, Nandro Copiamo or Catan put him a training, no, and so Eshasia, no, and I say Brasta for, and I feel pleasant in and I feel technical team, no, and Brano Bepimo Ghana, Abono Che Apon, Semano Ebiasa, and so our Catano, as a training, no Eshasia, as you could 2 hours training, and I say Otuado. And then I'm ranting on, and so yes, a place no beer to me by be no injury being named name, and I saw be no prap, and Tibia Ekoye, and so El Blasters Akatia, and a Kaki Furmo, and so by Demon Semno. Edi ejao na be piemo ewa Accra so foka ense me fo no e banda no pai enso ne se enrada omuni na aeroport enso o trainers e place no na fe entire team ni na enso abana glass na wako wantimi amba sura sedu amba na branch e fa no eye Caleb Amankwa enso amba Dennis Odoy amma Amankwa Befi na fe Obenjunior we a place outdoor omuntimi amba report ye eno ene kakra efifobia kache eba yedi mu nsem no edi ejao afei ube piemo wa Ghana ha na fe Black Stars player ni din edi ahimdi aham e Ghana inchuo ni nchuo mu nyina e brantia ni Kudus Mohammed na Kudus Mohammed na so do ni chem e ni mazongo hodum ba bia holo na brantia ni ote from Right to Dream Academy akopiemo Midland esan boni game edema Ajax Amsterdam enei odipa enso edema Black Stars na ni chema abrantia no bebia no fidie utim se na bibia enso ekoye edema no se abrantia se Kudus jeni dem na he said ba onhwe mo apatwe na wada
Yeah, but we must now yes star bi. Kudus Muhammad afeli aba ananim Kudus Muhammad ni family anso akasa ne nana ne din ni Ajia Khadija ochechie mu abrante no wabra na start so bobo no na nsema o ka kire no na ono kura mbo akura no ko school na obantem so ko bobo wase na bo kura for so be na wom na so ne nana no wase Ghana fo nyina anunyam Ajia Kane anasa Ajia Khadija kasai Yankopon ase onyame acha yade wache yade ye ninda ye ba no time ogbo ball no okọ school no okacha ne ase saw ada na uche school saw se me ko ball me say ada ukọ ball boss dey na obeye wo ba se kwada o ma makwa ball me si dey bi kwa ball me si dey bi eja akwara ade opede ye si no se wo se wuja ma no na eso eja ne life ma no mo Yankopon na adom na ya minutum na hodin Ewrade epeja yaba no se sie de Ghana de ye nsubio mu o yaba na bue ye ni ne da me hwe ye asa me se wodem ha me saye ma mentum okra fitofo ene me nana no we peja me akosoro nti me de Yankopon ase ya me se peja o mu bio enti we aye Ajia Khadija nana no peja no koso Ajia Khadija o sere no nyam ozo ngoda kuduswe oni ma on o de one day mdo ko kuduswe oni ma kudusde nipa ko ba ozo ngoda enna no da ya ado be ko wi my fancy ya na captain in the morning the Obuoba Ofori Amanfo morning show no and trust na Louis Suarez the message bi aba na message na aba no because of say time na so enti no o de my fancy now a message e dey akire Ghana for na afi ono a ne fans o say ni ade na dunu dey omo 1 point pe na last game so against Ghana do or die o see game no Friday do or die ono ni say edwa no na some dey start no obeche ball no bi no e chen dream Ere si Obuoba Ofori Amanfo etwase Median Joshua Kobne Jerim oti Joseph Ajin Kobren Pompoku ware Raymond Ashete Rat adeda insert ma on refresh na onhu ina afei Ben Mauli munyina boaye na de nsem no ebaye captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo over to you. Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM.
say thank you seems just not enough. But what more can I say that you haven't heard? Yahweh, why you're in Santa? What more can I do that you haven't seen? Yahweh, why you're in Santa? Hey, when you're near Grandma, when you want to come and we hit us, I don't see what for you I am. Where do I come in? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Atin, Ediba AHENKAN933FM. Of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. AHENKAN933FM. Words fail me when it comes to you. To say thank you seems just not enough. But what more can I say that you haven't heard? Yahweh, why you're in Santa? What more can I do that you haven't seen? Yahweh. So Psalm 26 minutes into 7 a.m. Shannon song. You call into the world of sports. Echo far update ni nyina de ma yet was so Maakye any Jumedie no edin. The meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? Yet was so aha at the amount. Me pacho kopim sa no pano du bebo ne be sorry Jumedie so Maakye ni Jumedie ni din wo frame Obuoba Ofori Amanfo ya de wo da chinti ahwe nsam na fe de bon krata no so ya de atoa so ama wa dwen kire obetimi di aba 0594841044 0594841044 Fabra de AHENKAN come on fama be acceptable to you. Where do I can I be thanking it? Can I be thank you enough? A million words cannot define my depth of gratitude. Words fail me when it comes to you. So from Kobe K, I'll see and where she's Sister Mary Nafisa Mami and Otai Efrel or Dan New Market or Dan New Market Sister Mary our Thai Fro Nafisa Mami I don't pay happy birthday live to be 93.3 and beyond. If we Kobe K ho and I'll see AHENKAN933. We say good morning, Kotokume. Are you doing a great job? Keep it up. More fire. I'm Poma Michael, South Brim Rural Bank Limited, Achimachiasi branch, and our Ain't my Yanchia Ura Bright Kwesi Nyako and so. And yet, me for more Honmunina, Chia Munina. Obuoba Ofori Amanfo Atin, Ediba AHENKAN933FM. Why you here in Santa?
meditations of our hearts will be acceptable unto God. Son said, "Why you do so?" May the meditations of my heart be acceptable to you. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin, Ediba AHENKAN933FM. Words fail me. I'm to 4 to you more. As some of my cancer and radio for my menu, and you may then ye buy a day. That's not enough. And you your body your body old bar ultimate relate. Okosha studio and why you troka. Na opese your bomber white. Ain't is opese your bow you more okosha studio wa fampa bo tied your energy. Na tonyo mopa. To say you be a nanny 2 days or 3 days near me hunie. Jesus is my boyfriend. Jesus is my boyfriend. Then on me I bet na hebo. Yare. Tonyo mpa. Meditations. And your papa ni ebono. Hey, Jesus is my boyfriend. Jesus is my boyfriend. I don't know we busu yanku ani beti. Na ba ku bia no nso mi hu ye. O se eno so your don nwumu se san yi o. Odwene ho a won ti ase se ya na e by force se nwumu no wo ntu o. That is why Jesus is my boyfriend. Jesus is my boyfriend. What do abusu ya beti? Baba yi woni Yesu aware no. Ade. What that chinti ye beto aso bra kwentu afutu ni adesua. Ye nyina de ma ye ho ye sinkonwa saa. Anopai what that chinti de ye de nam. Yes, it is better to fail. Can I be grateful enough? Can I say thank you? In originality. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. When it comes to you. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. And though I speak no word, what you say? May my heart of gratitude be heard. It is good. A good is all before be so your mentor. A good and nya wo ye bia no. I was say we nya wo bia we di kan wo de wo ye ni mu. Na ohwe ni susuasua no. Ani nti wo betumi aka se oh, odi ahenkan e na me hwe ni suasuasua no. Wo betumi akbo o mentor bia din. Se me hwe we suasuasua no. So ari ase aha. Wo betumi ahwe ni so na ne oye ye papa no wa ye den. Wasua but say to say bia onipa wo hwe ne so asua no okasa obo base onso okasa because of say o pese wusua ni nti onso okasa na onso obo base wa bra wo nyankopon am say o be kasa bo base eno no be feel nti yese eye se wo be fa obi se usua no eye se wo be kasa ni abrantie yiye ni ababa we yiye yi eyade a efe eyade a nia oye no waye successful wom wadin konim wom like waye yie wom eni nti no se me hwe ni susua no a ebeboa me eye na mom onipa na wo fa ne de no aye wo mentor na wasua ne niam papa a waye no said your kasa insua said your kasa said your toto ne nse insua said your ye ne niam insua papa ba akubi no friend saying is it Tony Edu? Yes. NDC for Tony Edu sambe kaya. NDC for Tony Edu papa yi. Oye penny pa okwa NDC ni mo oye penny kese pa. Ebire bi JJ Rawlings awanya ni baby call. Just say you Tony Edu suya JJ Rawlings ya to the extent say omo call rally. Na rally no omo call ye no. Ena yera JJ Rawlings mo amunim sa asemi mo be kai. Choboy sane ya mo rally no. Ena enye Mr. Boom mo be boom wie ye. O wie ye. So we have our brother Tony Edu here. He will also come and any friend Tony Edu. Ono so buy ya say the JJ ye. Choboy. E hwa ni JJ sorry was masa me chiri se mhunu. Be yourself. Kikana adwe chere sane maybe okika bi chere
Anita di so no. Ozi Anita sami ya ne papa. Obekeka na adwen akyerɛ wo. Ogu papa nanimu ase basa. Mo a mo kai sa asemi me kan ye wakai. It is better you fail in originality. Say you are being yourself. To say yeah adwuma nsam kyerɛ adwuma yi. Ɔso mi sua asomasi. Ɛni nto ɔno so betena na no ɔkasa asomasi. No ɔyɛ ne nneɛma sa asomasi. Ubeto nsuom. It is better onipa no obefa no ne nneɛma a wɔyɛ ye papa. Na emom obetena ha ɛnyɛ wo ho te se wo yɛ ɔno. Yɛmfa no nsi hɔ. Ebia na wo susu wo yɛ adwuma bi. Adwuma no a wo yɛ no wafo obi so ɔno ne wo mentor. Mentor no said you ɔhyɛ n'ataadeɛ, sɛ ne ɔyɛ ne nneɛma, sɛ ne ɔdress yɛ, sɛ ne ɔyɛ yi. Unse ɔmampani Akufuado ɔdress sɛ ɔhyɛ coat a ana ɔhyɛ long sleeves a mo steady no. Aya ɔtae bobɔ ne hanky na ɔde ahyɛ ne nsa benkum ataadeɛ ne ntem hɔ. Was me pese misua ɔmampani Akufuado. Nti wo so dress ya na wo hanky hyɛ hɔ. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. You know why? The moment obeka say bia me pese mi sua bibi Obuoba ye bia obi am de si won ma mi sua no. The moment obe wadwene say o copy everything dito ewo me ho no. De bia wo soro say wo ye wade aye be di kan kai Obuoba ansa na ya bodin. Ani nti bia wo pese wo kasa say jeje. Ubie wa no se wo kasa no ano onipa ne ho asem beba ye tirimu first jeje abrante no a okasa se nti ye bo onipa ne din kura nsa na wo ya ba be kai wo nti anopa dia me ka kyerɛ ne se eye se obefa mentor na wasua no nanso so ensua bibia se de okasa se de oye ne niema no but niema papa wa ye no eno na hweso na sua Awurade nkan ho na do mo no so mfa mayen na oma ye ntiase ye dachi nti na ye dachi nye fefefe. It is better to fail being yourself. Enkusuo bia borofo no wonte a wonte so wutumi so ka borofo no aka but wo ye wadwene se nkrofo aka borofo nti wo so beka bia wani begu aside bia se ye twi ya ka ne wese se borofo nso na wutumi kan no so ka ne wese wan hweye ubegu hu animu ase enkrofo a ye ntimi ko ye bi wo beto fom. Awurade nka ye ho na dum no so mfa ma ye yin. What more can I do that you haven't seen? Yahweh. Constituency organizer Edema NDC Achimoda. Ayura Newton Fiagbenu. Apani mi mo achi anopa mi giri se bibia bokode. Newton Fiagbenu, NDC constituency organizer, Achimoda. Me pacho ye to social nso ye da so mobile money no ho because you say buronye ye be send sika e was all very careful and microphone so be frefrel and rana I was talking about calls I na ye tie receive from inti utie me now tie receive call from EcoBank me pacho scammers. EcoBank for they will never call you any you say no they will never do. Any other banking sectors no they will never do. And in tia no am any other ho. They say omo ye mobile money na ye nyina ni aba ye ho so no. Omo de TSC bank account so. And into wo ho no mabo so omo frɛ wo. Omo so ye pese link wo Ghana card no. E de ma wo bank account no. Ye send you code bi boma yen. Ensem bebre. The moment a wo be bona busua wa account no akodi wo mo ho. Sika e wa account no mu nyina da. Omubeyi and inti mo ani na ho and Dr. Kwesi Bani ni ode ba ye da so a mobile money ni so endra oni edi nkomo e de fa se da bia no e ya yen check yen bank wallet and say yen wallet ni balance so what I say or say always check your mobile money balance before transferring money to people who may claim they have mistakenly transferred money to you. Enrania yesua ye enono but ene nia yesua enie or say do not transact business with people you don't know or without due diligence. Do not transact business with people you don't know or without due diligence.
ɛde ntum sɛ utumi hunu adeɛ bi wɔ internet ne so sei online marketers na dɔɔso ntu be hunu yɛse yɛ hwan yɛ company asomasi yɛ company obenten na obi wɔ ha wɔde te sɛ fridge na wɔde abɛto ne social media hɔ obi wɔ no mu na wɔde te sɛ iron na wɔde abɛto hɔ ɔde biribi a wɔpɛ na wɔde abɛto hɔ te sɛ mpaboa ntadeɛ na wɔde abɛto hɔ tie we are not discredit the fact that online business has become the new age but sɛ wam wani anna hɔ obi bebu afa so sɛ wohu biribi wɔ internet ne so na sɛ wopɛ sɛ wotɔ a ɛnhyehyɛeɛ ne mmara ɛwɔ online business ho ne sɛ until sɛ onipa no de adeɛ na wo request yɛ na brɛw na wode wo nsa asom na wa check ahwɛ sɛ biribi ayɛ okay na wo wagye atum ɛnya adeɛ wɔ sɛ wo send sika into obi wɔ no ma wɔ sɛ di kan send half of sika no or the bar na wo de aka na ka ho madam enkrofo be ye wade buro nyan system ni mu ohye nti mo wani na ho men send sika bi a ma obi a wonimu no e wo internet ne so say my request ade no na ade na me request ye no o si gi se mitua half of it and san o ma deliver dia mame the moment you do that na utu sika ato akyene ɛyɛ a menka se yɛ ntuufo menka se yanka ho asɛm ankyerɛ wo Obuoba ɛne Dr. Kwesi Bani ɛkaayɛ ɛwɔ Maakye so de kyerɛ wo sɛ online business na aba na yɛ na mmom sɛ onsanka adeɛ na wo request for no a ɛma wo nyintu mu sɛ ɛyɛ papa a ɛmfa sika ma obia Christ asomdwe nkan ho makan oma refill ho na yekobu fa so a emmekyerɛkyerɛ wo nsɛm mu nkyerɛ yɛn na obi antie ɛno no nko ana wo bɛ Philippines saa wo pains no nko ana wo bɛ fele wo kyekye mu kyerɛ obi a ente Awurade nka ho na onkai wo sɛ Obuoba ka kyerɛ wo sɛ wo tɔ adeɛ wɔ internet ne so a until sɛ wo nsa bɛka adeɛ no na wo bɛgye atum sɛ adeɛ no nie ɛyɛ papa mepɛ ɛmfa sika ma obia Awurade nkan ho na ɛna no na obi nso ka na asɛm sɛ ohu ataadeɛ bi wɔ internet ne so ɛna ɔka kyerɛ sɛ ataadeɛ we no ɔpɛ afi yɛde ataadeɛ ne ban no sɛ ataadeɛ we ne meka asɛm pɛ no sɛ ayɛ no a adeɛ na sugar akyea obi wɔ no mo nso a designers no no ankasa de design bi de abeto ho uhunu wie no ka jansa me pese wo pam we ma me afi wo be pam be wie no na eno so aye bibie wo ho me pa chaw internet ne so no sisi hwa ye hye nsemɔnefo adɔso nti ya no ma ani ada ho Awurade nke ho de bon krata mbɔ so e de to aso May the meditations of my heart be acceptable to you. Hey, where do I begin? When can I stop? Hey, can I? Na issue back when nso air trendy. Can I say thank you? Oko Asante Mantem Emua. NSS Regional Director Oho. Na so aye she papa. Fail me when it comes to you. Ni nyina ne say altercations because oho. Ni nyina fa ne ba ye doctor na ne ba ne adwuma wo manhia aban ayare sabia initially no na nam social media no so say ne ba ne ko prescribe aduro bi na ase enye papa na nurse ni anu wo duty no etwe na dwen call so say dia oye no ne betimi dia bani enti won hwe na wonya yi ose bibisa saa na initially na nam social media ne so but anopai enrampo na Junior Doctors Association so de krata ababonte so say saa nsɛm na nkrɔfoɔ keka sɛ ɛyɛ aduro no prescribe yɛ na enye papa na nsɛm ne bebre no ɔkyerɛ sɛ no kure bia enim krata no wa ha yɛ bekenkan ɛde ama wo owura Kennedy Japan ɛna abeto gya sɛ wɔno nso so akyerɛ na adwene de akyerɛ vice president sɛ ebinom yɛ a wɔn se vice president kasa finance minister entie finance minister ɛyɛ de ɔpɛ ɛna ba wumi ebisa sɛ
na sɛ meyɛ vice president ya bɛyɛ den na finance minister ayɛ na adwene sɛ obi bule me ɛwɔ hefa ɛnyɛ adwuma Kennedy Japan ani abre sɛ ɔpɛ sɛ ɔba bɛyɛ president wɔ man mu Martin ABK Amidu wakeka bi di akyerɛ Alban Smana Kingsford Bagbin ɔsɛ masa gyae sɛ wo behave sɛ village chief no woyɛ ɔho te sɛ sɛbi akura bi ase hene no yɛnyɛ wo nko asa ɛne nti ɛyɛ na wototo nneɛma no ahwɛkwan abɛfa so abɛtoto ne yie nti ɛno nso so ho asɛm ɛno no lawyer Francis Eviaso Sumi no ka sɛ ɔyɛ lawyer ɔsan yɛ MP Madina ɔse I proudly studied general art na sɛ ɔkeka bi the akyerɛ Ashanti Regional NSS boss no NSS boss akeka na adwena di akyerɛ general art students for no ɔsɛ na mo ko ye general art student o ko ye general art course ni bia be ha nipa adwene me ba no ni oyɛ science nana ba na mo a etu Ghana emebunu efo ɔsɛ don't be fooled by the flamboyance on social media often it isn't self-funded nana ba na mo a wa bene ye ba ne nsɛm kyerɛ adwuma mu a wa bene papa ɛma ne bibire no a ɔmo looking up to her ebi mo kra so ye girls prefect nsɛm de bibire ɔkyerɛ sɛ eduru ba bi na ko social media ne so na ahwɛ sɛ de nkrɔfo display wɔn flamboyance ntadeɛ cars ɛne nneɛma a obon sɛ bi no nso ho yira wɔn watu ɔmfo sɛ hɛ ebu ɔno ya na enye omubutom sika o ɔno ankasa na aba no kra waka ne mmere bi ɔsi wigi bebrebe a wɔhyɛ no ɛne ntadeɛ bebrebe ɛyɛ ne sika o boutique bi sɛ bra bɛgye hyɛ ne kɔ dan wo ho na tag me na nkrɔfoɔ mɛtɔ bi ɛmaba wa yi huna ne bibi ya yɛ wɔn wig anope yi na aba na mo watu wɔn ɛfo nti ɛnɛ so akɔyɛ guest affairs na aba na mo asan de ato atwene mu ne deɛ ni ebedi ho nkɔmɔ nso kakra ɛma yes ayi ɔsɔfo yi ɔbɛjɛ sɛ ɛma ɔne sɛ ɛmɛmi enti na aba na mo adeɛ ne yɛde bɛhyɛ ase na mumpu mbɔkɔ deɛ ame ade adaroma mu bibi sa ya na kari mo eteke o sɛ ei ade de mi pebi jana wa hu bibi sa ya bibi sa ate si so meme de ya ensisi mi so sabat ya na mpem o but bua o emaye ade bi o ha hu a timi sa ade we de efe nya ya ka me de ya me hu a ebe fata me ba unni bia me ni bia nya me se chenchenache ekwan bi a me mfa so nkonya bibia no me mpre me hu nkonya sade me ogide sade bia wo ne mre eju wona wo se wunya unsa beka but wona wo dwen sa onipa do se na dwen sa o say ya de bam de mfa to se growing up no me we SS ana papa to phone ma me na phone no to ma me no na watch bia ye season 3 days na watch bia no na magma mi ensa wo na watch ni mu no ni ye season phone no wo mo ane e dia ma me ana na wo abuse no me nya ne hwe but as it stands now no me phone e kita me se me dru fie na me de to na ring craft me papa timi ka chem say ohima wenya ko be fa wa ade and so first no me nya ko ne kra na me ko fa wi opese asem no npa ko ne ka kra no ye de e why na fro no se de but se ana enti sa biem ti se wanyi aso adwebo bibia wo ne de ne mre I see na oba fie uhuru sai ana e fa wo hu pressure fa wo me afia pressure de ntimi obi abra bo ntimi to pressure sa ho says pressure pan na utimi hunu na aba na wa hye wig wa to ni ti no me akwade me penny wig say wig ayi me pe entade o mo man so anya sem ketwa oh hwe Senior, but you see, Efe, but any kwan say, uni bia, na wo kokun ho. And I mean, say, omuntade no mo she no. Way, I can't say, for thank God say in that laboro, bebre dia laboro. Bebre pressure no msa deko. It is obe hu we na be top pressure mawa. Not just a wadwen in cheda nya adwuma. But I think say afei na
ebinom ahye ase ye adwuma no yie e wo senka omo sha omo kire mu se we nya media so that's here sure na omo ma omo ti ase but there be one mama ti ase kra fa ho ben oh say people are looking up to them Sudden moment asu Obuoba, people are looking up to them nana bwana mwa ye nimno wa sharing a story baby or sha see free yeah and yes so ofiti na atade na share no benya share obraye ofemu ana baby aweju aden na say sanity aden no so ya omo a display sa nioma no na ti picture obu ha no ko vacation na said you enjoy enti no twani nyina de to ho baby aweju no baby aweju no na too much too much unu wakwa na hu e wasa etimi encourage you say day ya obey ubedu enti empepre hu say me ni bi intimi kwakonya bi Obuoba social media yi madam for back wo so pa ne obehu ni dem eniema bebre no twegu no twa say that me kwasra na there were about 5 girls living together until obi aniema wo mu sa anta you chance any one no mu eno one obi ade wo mu bi ma 5 ma ana omuti dan baakum iti we sori anu abetwa video no we suba anu abetwa but the thing is omuntwa mbom we twan uni say social media na ye nyina wo so no ye nyina ye fake so uni say ye nyina ye fake me dem in fake o dia me betro die ntia wo fake we twa picture ama picture no wan hwe say de tie wo so ya na atam to ho also na so job share there exactly one position hu ye eti anu posti a enye fe obu ebia na obum gu ho u posti a enye fe obu onso ni bum gu ha no official post eti wo so ye selection ti me me selection enche se me fake selection na be mu no fake oh yes how say utwa picture na say na utwa no na ti me twa picture ma chiama no a e was what time to ho I was what I'm to but the moment I be say me kopɛ de efe na me de akoto ho no wa fake oh samu in the social media no so de ye nyina obi a do sanity but I was say yetimi kirikirem etimi wani age sana na ba wa sha ase a o ye sa de no o sha ase ache o o sha ase ache o kirikirem na ye kama because a man be beb say binum adwen obu honum a de bia me kasa de ba ko a metu hoi enka mabrabo ho ene se obi wo bibi na mani bebre enka me life enka baby wonu kra ka meet na ho kire se media adwuman ene de me copy baby ko kire ade e wo media fo bi mu na media schools baako e wakra na Obuoba dressing I tell you dressing a one cause you did ba wani mo ha de ye nhunu hwe yo eh school for student school for na dressing share na me so me dressing pa ba tomri bi afa de uti say enya enkoye already me ti ama afede me si duku baba oba na boduku na nipa na wo so wo kira na de no dress on me a friend auntie ai ya friend me auntie o oba auntie abofo me si yes ni me me auntie wa mo ya abrewa by force enka sa point no ebi wa ma me ti hwem de obi say so na wo pe life pa na nkwale no ba afede me hu se wunyi enti no me situation bi a mekom bia no me force wa effort me ba mo and adia ba kom ni me say me so obi a na tade na mani abre me ho na me so me afia me no I see it was say sadia no sa pressure no but a money be abese system ni mo serious you say oba because of say uni kunu uni boyfriend enti o say o ye feminist uni kunu uni boyfriend enti o say de intina e ma bi e ate continue o mu nyina da ne da o say asema no kan say de intina wo so oba wo koto be ma oh eno dia sa ncherche na enya papa
Sanche chen de nye papa. O bad things na wasa okoto bema. Onti ase. No be na ware. Musha jeans one suit me jeans. Inti. What a man can do, woman can do. But enya salad. O lo se ba ni fie. Sadia. Also bro ho ase. Also bro ho ase. Ene die. But eno so enya ho brasia sa se de bia de yes amasa. Oh, debi. Ni obo ni wi ase no. Ye ka se obi bre ne ho ase a. Eje se wo kasa bokoro no na eche se wo bro ho ase o. Debi. Ene eje se me paacho na eche se wo bro ho ase. Ye ka se obi bre ne ho ase a. Se we bia afia je phone to ho ma me. Na wa gina de ato ho. Ahobrase no. So that ye. Nti ye Ghana ha ka se obi bre ne ho ase a. That's why ye botin kutu. Ayo so yan kutu David. Obi obra no wase obi ye o city. Fatu ha. Yankoye we. Oh okay. Oh yankoye we dinti ni yankoye. No ono so ye ni say ye beboa yen. E fa so nipa ne bre ne ho ase. Ayo say won sagu achi. Yes sir. Miwra. Yes sir. Miwra. David. Enja no ni ahobrase. Enti nana ba na mo Nyankopon nhira no. Na won koso anchirichiri mu. Na pressure ni bi onso a. Enti bi ye fake. Social media no. Na so ono a wo kasa akra mire bi o ye bi o. So we di ni birthday no obi abese ni. Ena no so bi range. Anu so chinsem bebre. You see? Na range na to pressure. Na wo so ni scarce me koto. But I think when you do baby time wa na telenovelas yi be take over yen obi say na be the other lady no abini pragia pragia ne fra abi no ha news den inti ni kunu mfre ni bi o say esa telenovelas na ka say dia asem about but pempia me ka say o share sa movies na be ma no onye adwuma otimit na ne yen chance but ya bani evia be ma so ko enya ne sa krampo kra na omo de na script ni atwra ma but the script is it esi and someone see no mo de atwra se nu ntina me ne when the say sinido eno na me ne ante na na do so no just you feeling the pa tonenkra ojina so tio na usre ojina so tio tonenkra Antina onje so. Chairman. Manager. Antina onje so. Tonenkra ojina so. Ya Mike we wa je so tonenkra. Ya Mike sam de mi ka wa ha me so. Ka do ye be madi. Ene numusu. Atina mi numusu. So so. Numusu. Ene dia so mesiwa. Ansam. De bi omunya nsam do ko. Ai. San your man or more. Oh, but some night I'm the Conebu ma. You don't want to what was that? Send me a Monsieur Pam de Massabako, David. See, form for ya, from the back. But Ayana, fa ejina sa pressure. Who knew be kunu ye. You only couldn't be mano. Intino, I be a pressure. A gua warrior. Social media no so ne dey. Social media dem share so more bro. Because fake lives. Because we hajia for real. Ka wo be kire wo. Nyansem ketwa. Entade wo be kire wo. Nyansem ketwa. Ono ko ani birthday. Odi nti se obi ware no. Na so be na etwa kese e be ba se. Nyansem ketwa. Wo yam be show. So ati ase e. Yasesa bloggers di akire. Ai. No musu diem. No musu diem. Na etuo mo ka no mu twa bibia. Onso huru no de oye na ejuma o. I'm bloggers for. So mo do mi o ejuma. Owie we hu akire nso. Enti say okọ birthday and also okọ social media so na kwa hunu hajia for real ne birthday. Said your man so. No de eduru ye kura hello kura agbo no ha. Na just say ebe ma na just be ma no na say ni kunu no okoma no pressure. Oh e da bi. Menya sa. So what to say jai. E man to your boo na o your ba na woni bia wutimi show phone so ma me from bent. So to on pressure. Sir Omuso saka wani bebebe ni game boys ya be. Omuso mema no so to pressure pa. Yes, a mema no so to. But the rate at which ma pressure fa wo no. Be ma pressure ye no.
by your problem. Who say I am a case bema. Say if you wish ya bema and no catch so. Watadi show ayefi. Ne be o matadi ayefi no apropro no ko. But say watadi ayefi ko catch ba what say ni day. Unya obewro. Obewro wani so a. Akosha fufuro. By your problem pa minim say Nyankopon boy you say adwen ye be fa. Your problem. But I think say asanioma antade ne sampa boa ne eye fedo. Ana yi ka Nyankopon obo ne makro ntem ase. Yeah, am I your problem? Papa. Any na emai yankomra. Enti abusia anapa na watwe abokei. Eya da obon krata moboso ene ye de ebei. Na da chronicle do obon krata yi woden sama bapa. Swafo be de kira wo hwe sika samso. Eya maame abena osai asare woda ha. Na asamu akrata atwo ne se mami eka waka ni plain se sa minority fo nim na 2023 budget no wa mu woni nkonsa so mo mpe na koye tentwentwe na twan te se e-levy case ni bidia ne Ghana ye bebre na che se ye obreguo Ghana ye be so fa papa enu nti no sa minority fo amp ne so na 2023 budget no ya ndi antum ani asem we besi no nyasam ketwa kratai atwere ediaba owura ba kwa kopiem ewo NDC amanyoko ni bo a wo pre asenkaja obetu franka de amanyoko no owura dufuo wada hase na osi ye Black Stars matu yanim papa nti ene woda wo mase kanfo wo mo a ewa hanu makrate atwede aba na NSS boss yi case yi kra te seni wada hanu mo mechire eye asante mantamu NSS boss wada hase na ensamu a ye kaka afa papa ho national service scheme for boss we asante mantamu Samu aye kafa ne ho na owura Alex Opoku Mensa enye so wakokeka bi akire eye nurse ni bi a owo eye Mensha District Hospital wo Kumase si wakeka bi akire ne pa ye eno ho nsem so ya tworo ede ato anomo na yase esamu a wakeka kire nurse ni no enye kra enye se wo useless nurse na wo ye no na ukransa na obewura nurse mu ebe fa wo no wa ben ya wotisu yai ansa kra no a wono obewie ne nursing training akotwo hwan exams sesi age se onya license sansa e na ade operate ansa kra betwa exams na wi pass kra be nurse ni papa da form na timi ko ka kire nurse ni se ne nurse adwuma no ye na nyansa bi ani mfaso bi ani so no etikratai atro de aba wo kirechire mu ewa ha eti da chronicle do bokrata na na pay munsam bi ni di mensa ka ho ai what they saying what the Alex Opoku Mensa okay and are you regional minister so they saying Simon or say Mensa oh yeah and I sampine na hwan no oh okay sampine on a mayor no mayor okay Samuel, yeah. And we NSS boss. Opoku Mensa. And now Simon or say Mensa. Yes, oh, Mensa. Oh, okay. Ebusia yetwa so a daily guide ko wakrata no was say Ghana's favorite newspaper. And a daily guide so kuchin sama hodro na ne wod bon de ro papa. Aisha wan infoni da hauna and some na wod ya ban me shadanti as was say Aisha wan inspired illegal minings. Ana to so dia but that's say womu tu for megudi a womu fa kwan pasuntu a illegal for no galamse no yes Aisha wan ne wa hye womu kwan papa say womu gusu a womu tu a enya sem ketwa daily guide ko wakrata de ho sem to dwana krata fa to so miensa wa daily guide mu no di PPA boss efoni abetua ABAJ na ne ya pamu no so ya pamu nechi no ensama hodra nam so mani dibre ya gifri ni sem ne quartet
atena so wamu defe nsem ni mu wamu bedwedwe mu ahwe ne nsanim ko wakrate ade wo sem etu edwana samene wo kasei akyerɛkyerɛfo nkabom ko awodo wamu gusu a wamu tietua wamu gusu tietua na foforo wobɛka ho aye Colleges of Education Non-Teaching Staff Association of Ghana wamu anatse wamu babɛka ho tietua ni bietiko wakrate ade aba wobon daro ese tiate a wamu etiye no wamu dia bawie ye wamu dia si wamu nkade a wamu digu onyina wama satam kwa akotoa wa madwuma eso daily guide ko wakrata bo hu daro na ko wakrate ade woni monyamfo ken wo fowiata efo ni soso aba wa my Ghana yesana hene ani haircut ho sensama na tsomguso a wamu bo hu daro ni nyina ne se mekai pa 30th October no ana mapenina na adedan kwa Akufo-Addo beka said there will be no haircut it just an hyehyɛ ya hodo ni nyina no egusu ekɔ na adechie ana woni monyamfo kwojo opon enso ba beka yesa wono ne na aban wo mo hyehyɛ ya hodo wo mo de egu apon so wo mo principles ne ehwo ade no enya de wo mo ba betwitwa so haircut bia ma wo baby a entu obi anka na komanto ne yem ani egusu a 24th November ana Deputy Finance Minister woni monyamfo John Kuma enso ba beka yesa wo ese ne niema ekoso no mbehwe na wo mu ni koku agodo akomo abomu apentutu ye bebo ama bibia konkai koba ne se nye ye kura na wamba kwa bonten akwa anti haircut ne de yenyi free ya dwimu enwuma ahodo bekoso wo mu a wasa bai for madwuma wo mu nyina ya ba be for madwuma kama na bibia susu atimi akoso ani asada na Ministry of Finance wo mu so di tudwa awo mu chemse haircut ne de ye pe ye mpe we beba efise wo haw ne ateti abai anamu na doso eto ye mpesi ebetua abai su wonye adwuma bi ebetimi aboa Ghana fo agese eto ya na obegege na yesi ye ntua de a na wo se haircut no eso etimi ebemu daily guide ko wakata ade ho sem etudwa ene anopeyin eni ayanko ya nimu ada obonkrata mo boso no a eni yegusu ayede ema we na ebusua dia mede atwaso eye Ghanaian Times da obonkrata no na yesu kopia mu akantamanto a ejabrantam bia to ho no mo matese ye kasei shops maako 200 ho mienu ena sesei ahyedrobe enkofo adwapade nyina da ahye na sika pepepepe doso pa sika hoha CDC de sika ibi CDC millions of CDC ena ahyehye ye arawo sampa wo mo atwamfoni no ede ato hanomo ene anapei na awrahu ye papa ye honsam so da hanomo na abusua asia hanomo so ya twode ato asa minority fo no ya tu wo mfo ya tu minority fo ne fo pa so osre wo mo se 2023 budget no wo mo nyintum so wo manje budget na ntum dia na ne asamaranko ani asamaranko papa na chese ensem bebre na besisi wo Ghana ha sei so wo manye antum dia ne akwawe so ankasa desert so ne ebetena na ne soro no mo asem we soro Manasi Azuri awuni yesi say special prosecutor saso ni mo say wo kwa ya witness e wa asem bia wo kan edefa kane Public Procurement Authority for boss ho enti ye de ne kwa kodina asem di bia na nanum asem wa ba kama court atro no ahwe so edi asem no Manasi soro ho no mo anso no National Communications Authority yase wonum so dwumadi a wo mu bi eba bedie wonum ehada abaye asoye bi ahwe asidan akeka nyoma bom ema sese nsamtrofo dwumadi ahodro ekoso Ghana nyina wo matimi amonita etimi edwomani edi akire no ma hye nsama ahodro nsamtrofo ka media houses nsama ahodro ya wo muka etumfra mem sese wo so mo baba monitor sane omani nyina esanse ensam ni bi adwumadi ahodro bi ekoso radio TV eni do ubo dwumaku ahodro bebremu ho no ma enkoyie radio enkoyie ento wo so mo baba monitor na kasa na useless
and vagabond content nyina ya ye free system ni mu esan say mo obehu awia kataba na kwabra nsi radio so oti TV so maloto number na ebi nso say all court group brabe join it sisterhood sisterhood nga kan na ba na ebi bohye no timi kwada ho me yatwitwa ne to sebe ne de bi akeka ho na pa bi dia me hu ye na ne hu ye wa kukudro ntina say no mani bebre onya nipa kro betimi akum no sanso no ankasa timi kwada ho ne yakum no owia no asan sore waye yesu otoso mienu yeku no ya wo ne mpa ne de nyoma hye ni baabi na hwa huhuru wo sore a wo de abebo life for sabe to pressure ma youth no enu nti kratai ade abasa nsi sese o mani abrese krodom Ghanaian Times Dobokrata Ebusia yetu aso daily graphic okunim ko wakrata no ana edwini so enye so no say truth and accuracy every day na ebusia gani daily graphic dia bo when NCA wo mani abre papa se ne edikan ya bobo so no wamo behwe na wamo mani ada wo ye papa ne media houses ahodo no some ebeka no wamo berese eye ne edam eda na akwemu pepepe ko akrate eso ebo hu deru afei so minority dom kumano ye tu omofo pass 2023 budget no wamo hwe esa wamo tournament to debate eba bekoso no benam na kwan so na aboa ma manetimi atum point no yese anya afe ne ho kwako obi kwako ya na me NDC ni ana me MPP ni ana me CPP ni na mekura no ne ekwaso se nkura mempe ese tournament to debate into obi aso kwa akokire na adwen ko akwate ebo hu dero na ene 30th November intitie niye watchna 1st December na 1st December no ana so ya wo mo hwa enkitaudie ene digitalization for imame eslo so akufo ene na pamfo wo mo di atudwo atwemu sa watchna nyame ya adoma 1st December same card re-registration na wo mo kan wasam kan ya ebi hu se stubborn academy wo mabugu duegu wo masum wo mo ntimbo so odogo bi nu ape no wo mo se watchna wo mo hihye ye no wo mo di gu aposo denden de anya sam ketwanti no wo mo kika wo mo niema bom no na achese nipa bi ese 9 million ana fiti watchna kwa wo mo sim card no ye betwem visa registration re-registration no wo mo nya ye na ne last day watchna ye twemu daily graphic wakrata ebo hu dero ene anupena ko wakrata di abakrata fa to so edu ensia ana wochem sa aban no ane cow bank wo mo do motoma abo anu achesa small scale mining ene wo mo disikapudo $25 million ana achesa etimi evrem way daily graphic ko wakrata no mede Ghanaian publisher da obakrata no etwa so ama frema ena say mami otufo chief of staff mami frema osai opare ena wotufo say ema ya wo mo so edu omo ho awura energy sector ni mo no osai wo mo a wo mo nye nipa bi a obi betimi ahwe omo so asua wo mo nye role models papa otu wo mo fo kratan so atwere ediaba ADB for so yes yi managing director for fraud info ni da hanomo Yakubu Tali wada ene yase Dr. Kofi Mensah or retire enti we papa we ena aba ene ya wohwe no a onwenwe wada ha ni kotu kama blue black na tade ina no white ena ne tie black papa enim dressing wada ha no makratai atro ne honsam ede aba na ene ya abusua yi levy wa wani tua ya kan say electronic transaction levy no so first na 1.5%. This year you can say 1.5. By a 2023 more tiako 1%. Na eno nam so ema International Energy Agency. Wonom akasa na semo mo kenya ne say. Sa hwan no o mate so no enye. Ebe ha dwen papa say. Untimi nkwa merchant say. Ukọ akotua akosani sika wabra untua yi levy. Say obi abetua yi levy ni bi enti wo se enye sa de nom de abande emwa kra ehun sam ewa ha ena NCA for case no so da nse omso mu be monitor pa be monitor content ahudra
edi ahim wɔ mframam enu nso ɛda ha no mu akrate atwerɛ ɛde aba wei ɛyɛ Ghanaian publisher Dobokrata Abusia the Daily Searchlight ko wakrata ana yede etwa so was in service to God and country. Na ko wakrata yede amesema hodro na kyese ya bobbo so ana enra da kopie mu wa mrahye bedwefie na nya asem ketewa o. Mrahye bedwafo ni bi paila ye papa ya no ane say na me say ya bekenkan budget ewie na budget echi afe ne ya ba betena se adwendwen ho a ye kwakopie mu wo a onimonyafo aken ofori atas ye sa na hene wa mepie mu wo ana omjem say na papa pa dia na wo pa kire no sa wa bekenkan se mawie edusi e bedwendwen ho no wa ka waso timi wo bie se ne be a asem bi kire yeso na ka wa kire mu wa kwakopie mu ntino ma hye bedwafo ne kyesa sa asem no wa mo ntiase ne enti a wa ma no wa mo entiase ko akwate bo hu dawro sa so ana ko akwate de aba no kyemu say charge for wo besro mo papa esa illegal detention wa mo hwe na wa mo nya bibi for obi wo wa ni akwa akwachi no ye kwachi na aposifo akwachi no ye de na akọ ayi court dem ye wie ye so onkotwra ba kukumu ani enti potin ade kudi potin a waye no ye ntimi fa ye se sisu potin se wei anyway na waye nti a ye de wo kọ na dwefie no ase ye de oni akona kwasa wa mo se ha dwen ye papa panti Daily Searchlight eguso bo hu daro na Ghana Black Stars ye na ye ni o ye na ye ni na no na efiase ye be hye ya hye sa papa yi so a wono so big quiz wono se be hye ya hye na mama brown crack kan bi ya hye na ko akwata dia ba ne Andrea de you ana kasa when wo chem say FIFA 2022 World Cup yi Ghana for ye ni abrese krodom na ni bre soja ke soja pa aka wo mu bewunti wo mu de wo mu butaye ne wo mani so ade hunu nyina ne se enkunimdie ebetimi aye Ghana ye de anti wo mu priye papa na ko ka techem say ye coach otu ado waye history papa ne waye abakosem coach bia nya bi da enti na no pay the Daily Searchlight ebon deru ani aye free o mo ball so ne yemra ha ide mi still am ni jide o baby aye due oh why the modre say they say ayi mudru afia atonwum we ayi nwum no PCS star baby ama bedri yeto dey yo say nyami ampo aye mi yo they say Friday born no say nya revenge senia fans ni bi come say Uruguay for my ade pa ma say ye enya de re be fida o si wo bi aka na comment no ye we enya revenge ye kwakwohye wo ni atoaso ya da ma se bebre yate Suarez nso so mo so be hye yen on why ka se do mo nyini Suarez no ye nti ro mo sa de ne ba ye o ai ye nti ro mo de ne ba ye oh twem kwa twem ka papa bi hey what's up be si nyame yade mo a wo kine chi ye be kire mo maku keke enya sem ketwa na mo visa je mo kasi e be hye ye ni nyina say South Korea last 10 minutes no wo mo sna na mo pri o mo kasi e be hye eyi nanama wo hwe se ni ogina no afede we free baby otene kwa no akogina coach for line ne so ana o tiem free ref time aso yo ye be ko ye ni we Ghanaian Observer na me dey to aso Ghanaian Observer da Dobokrata no ene o observe ni o ma wa ha de nani tutu ni o memu ano so mo mbehye yo o mbehye o nwa abo no da we ye igi wana so ye den ai igi enti igi ne da ha igi no bo ni twi di de sample ayi okwode okwode eje wa akwode okwode ne da ha ene wo osumo behye I'm saying na no afian we busa mo so behye metimi ahye rokwa yo body etimi body edani o aboa no na ekasa no na ma me fi aboa no so na me mba nipa no so enipa na wase ha se no so ene ye de odi kan first woman being Ghana man pani abedi eche Dr. Alhaji Mahmudu Bamia nya sa gold for oil deal na ehun se wa bubruja no se Ghana ye betu ye gold nya de akwaje oil farm go no
efu wo ya be yusu e wo Ghana se kofo se nye ba mi asese mo sesen mo amose anya no mo sesen mi kwa mi suku na mu jira hobi. Were you there? Na ejapa royalties na fine. And they say auntie, this is your batampa na no guswa. And as I say the way so be boom good for oil. Hey. And also say Obo say Eyi sino hydro ni kosi sen. Me endra me ka se papa we odi nkomo dodo. Okasa tu asa pe ba bit. Enyo onu a o. Na the microphone bi tia wa no a endra na me hwe ajakoraja. Osemo ya mo se bronsam o ye o. Meti ha mi no mo nsa. Meti ha mi no mo jot. Me no mo nsa na bronsam betimi atam nsa de abehye ma. Dabi what be that? Havi. Eti the microphone be hye wa no a ya se nsem bi aka. Dabi. Ya wontumi nya yi ni se no wo. Wa num so se be si ya se mo ho ya hyi. Odi nkomo dodo. Odi nkomo. Mo ya hyi tensem di wa no atwitwa so. Eti ene mo am say good for the and the na M1 no. Or Chiramase wa has or no economic team to be part of economic one and yes you. And papa yi ka ye ya musumunti ase o se ne ba ne ye science. O ko ye general lata. Mfana papa papa ne ya hwan men se bi no mfana se mu ni. Na nya na ba mi asu ka we ni school sa wa ko. School they were ko bi. O ka good for oil dey wa. Ya monti ase, ma musumunti ase no. Epo kakra afsochi ni bu akwhwe beach road for obi ani gina yi wo post ni ukobo ni dipa na se na yi rank no wan fa nka ho ubodi ni na wasa timu a cho sem ye senti no oba na de aka ho yo ye da na se tini e ma ni his excellency enti ba omi ada ha ene school no wakobi nti o kire nkofo school pa ewa ha deputy finance minister so bokoko say was ono kwa minority for ajabo so minority for tintini minority for kebi minority for budget 2023 munyi ntum ntem otom ena sa de ne assembly se budget ensem wo mi se nya no ane aye mafufo hyehye o mko ye tini ma mi ya munyi ntum na conditionalities ya na wo mu de ba ye eno yo etiani ada nanado wa show ya yo nanado de na vision wo soro okasa ma no sabua abusua ani aya sesesei what aban no de dwumadi afufuro bi ba national apprenticeship policy and also da no puye hu so fufuro gusua ya eba and also beboa na abusua ncha no wanso African Continental Free Trade Area edwumadie no so sesei ya say ekofo ba na eba ya eno so beboa the Ghanaian observer the observe who ye eno no abusia the new crusading guide ana eju ni so na ne woni monyamfo aka no for reata ni foni da na wo hwesane a wodi Ghana yi bi egu ni ko wa na chese support no wo sro papa na sane waye nanim no asane a obi aka sema chawa asem no wonte da yenwanwa bi no we sa sa pepe na tse waye a woda se kama na ne nyina ne sa ensembe akukwa kwaso sai wadinisa akobo sikama yi sika de mama mpani esema mpani fa kwadi dwuma bi na wanfa emra kwan so no an wo chem sa asem ne de omunyai kakura no onyai tie cathedral no ba wa maika na de fasudie pina na bebre wa mai nti se wa mama mpani sika no wanka amfa mama hye bedwefia we no enya mfumsuo bia visa ne mapeni kwakoye no ho fasodie ne se mbubruja ya nyintumo crusading guide bo hu derio ene anpena wade aba ene ne wetwa papa bi mfoni abetu atese na tade kwakwa na ne hye no kama na ne boni a waye nyina ne se yase wakoton asase na waton ye no waton ma nipa mienu nipa mienu na waton asase no so ama waton ma we
watama we nti kwata so ni ye ne kwa kogina asem dibia won koyi ne ho ano crusading guide ko akwata no bo ho jaro ene anope na youth employment agency so na kase wo mo ne eye German firm wo makom ho aboma wo mu kyerem sa wo mo behwe na mebu a wo mo timidio artisan mebu a mo ya artisans ne ya farmer akomako 700 ya mo medjuma aye ewo manmu na anope crusading guide ko akwata bo ho jaro the custodian da obokrata was fearless, fair and reliable. Ehwehwani bia ni suro bia county. Omo de asemu aye no krenkwa na aba. Owura economics. What the aba say. Was say ye hwe na economy na say anwen ne se no. Ye enioma yensiesie. Was say ye yensiesie papa. Ena sa de ne enya kura. Owura no eye broni. Ya waka na sam ewa ha na so interior minister wakwa kopiem ewa kantamanto won mu a eja ato wo shops ahudro ma hyehye wo nioma ahye wo sika ahye wo adwapade no wakọ akoka chom so munya akomato ye mu aban beba behwe wo dodo entia no ho nsam so eda ha na budget no a kenofori ata na no ya wadode baye no na afi wo se yedosom yedosom wo na hyebedwafie na omugi 2 months ni ase minority fo no bufui pa se endra no mo hye eye enkomodie na se debate no wo mo hye ase so kenoforiata Ghana fotosamfo wansi ho enu nti wo mo bu afu pa akrate atwere ediaba the custodian ene anapay Ebusia daily analyst anaye de eto so was without fear or favor na ensema wodro na ya bobo so ache se Mame Abna Osei Asari deputy finance minister wogusu sra wasidom kuma no budget no wamunyintum nyasa no wamanye atuma wo hawaye hu ne wase ebekosoro afa na atete ne mu akese no ankasa bebo man so na so wamuhwe no omuje budget ni tuma ene esa ne mani nyina talanku ye bebo ne Ghana we che se oman no amambo ne besa so ni dadem se de won pese wo mu hu no bibia bekoso to tinti wo sra wo mensa dansa ye budget no wo mo anyintum daily analyst ebo hu dero saso anayera Alex Opoku Mensa and the Ashanti Regional Director our National Service Scheme no senia wo tutu bi mane anese fo no wo guso a wo patcho se wo mfanche no onim na wo kan ye nti we hu ne form so a wo srebo ne fefri wo mo enfanche ne daily analyst ko wakwata ebo hu edero na Takwa Senior High School wo mu di wo mu 60th anniversary che se na wo twi mu de wo mo ji wo mo samba ye papa ne no ana Omedie weekend no enti woni monyamfo mekuduka woguso a wokasa wose obesrom sene womuguso a womotete adisuafo no womane nkwaso sene bia adachi no ye benya empenipa ewo mamwei eye daily analyst ko akrata no no we go mu atakwa na se takwa we takwa nkasa takwa Amo ogu mu atakwa ti ana kroni bu onu mu a me nchede hunu ba we takwa nkasa takwa western region takwa takwa eka kitikitikitinka wolusu ogala eka kitikitikitikitiga bi ne tiri ne ye yo ane ye de si sa ho ana yanko o se yanko na o bi se enra ho debate ni shase enra parliament finance minister ni debate no e shase NPP MPC e call ye eye makmako 21 and a call parliament ti we edipiaka mo na de ne yamodi ano makmako 21 basi ento abasi anke bekwa akofo obi a watu kwan kre bepe ne ayi na ta abetena 21 no madam ko adwuma madam do beko so madam mpe ha wo she se na tade no na tade ni se ya pam ni nyina ye set ana ne ntare na enye ready ti madam ko adwuma obeko se o ndio isi on tumu na wa de wa ye na so betuma so na wanka
Madam Kajua. Oka 20 no. Oka 21 no. 21 no. Aha. It's Madam ka ho na 21. Okwa adwuma. Ono ne one no. But Omo am say Ghana yo omo di alko omo am. Omo hu nipa. Yo. Say na eda ne be yo da nya me be ba no. Say ya na be ye. Ni weni na ne so no. Omo am say Ghana ni omo di alkra no. Ah. Na we ya mo kana ma wo say edu baby ehia no. Na efo no kra ba adwuma. Edu baby ehia no mama. Ono na ba ye. Okay. Ma me na wasire jame nkwa homa no sisi ya nkonkobo me ni Dr. Kwesi Baini ekotwetwe enkomo oye security analyst wa bene papa ye ne nkobo doc oti enkan kan fam suni Maakye. Kocha wana oje no ni Kwesi Baini. Na che say atwa fa ho ye da se. Enti ye resi ye sabeka Dr. Kwesi Baini ne ye de na ba na yaba aba bedi enkomo ni nyina fa bambo nsem ho ye bisa budget ni akwa kinkan awie ye kinkan budget ni wie ye no ensem bebre na asore wo ho emabunu no ebinim o kire se ase ya nhye da factor wo mo ebinim si ya factor wo mo because we you start say no e wo ho no mo e ba bebu emabunu no ama emabunu no enso so ho atumi ahare won nti ebinim kra encourage emabunu so mo nyina mfa mo ho nhyem san say you start ni ya de papa yehwe se yebekwa kodi nkomo bebre no anso kire se budget no and speaking good for the youth interkobasa na se meme for terrorist for no bi etisi akire a omo betimi di sika daada emabunu no edo omo akwa kowura saa wo mu adwuma bone no emu enu nti na yepese ne doc edi enkomo ne yehwe na yeje na dwenkire de fa saa asem no eho producer adwuma wo ye no ene guso eso aba ye tete die no ye fa sedan koma Jubilee Hospital outpatient service ade ye koso din 24/7 ye wo adokotafo wo ho a wo mo hwe omanfo a wo mo eba beji ayaresa ene ti bra Jubilee na ye nhwe inpatient eno so ye je wo to ho ne ya ne kakran na eno so doctor for etimi ahwe laboratory test wo ho no mo say ye o blood group ana type ena opese obe check eno ba ebehwe ni etimi aya ma pharmacy nso wo ho no mo a eno so enuro no bebre no a antenatal care e wo ho enti senyame adom no wafa yafunu a odi ya ne se obani na mu kakra obekọ ne ahwe na fei ebre ne so na e wo se Nyankopon so wasomdwe mu nso e wo maternity wo ho ye wo midwives obitim abo bill omo abotre ombe push no small we be ba wo so no push ampa ye jo wo chemachem obi asoma wo e metratia wo ho emma obi papa beti ensi akire medi atem se general art for the omusuban nye enso general art for bibiri suban eye pa enti ya no aba Jubilee Hospital ye wo abotre wo ho ye behwe wa ma wo so ho atimi ato wani utumi somu pusa eno so ya ade a oba ho no mo ye behwe wa ma ho atimi ato kama pa wo se ye ma wa hwehweni wa semi de bia de be ma ho se wo se ye ma wa hwehweni wa nso so na eno no duro keke ne de be ma wo eno so ye behwe ni atimi edi ho dwuma de ama canteen enso ho no mo enuane no ejina ne nan so healthy ye kana pomudin a don't go there ejina ne nan so pa insurance nso nie ye je national health insurance and a private health insurance ye jini na bi e wo ho no odan aboabo amantra bridge ne so na ye ubehunu Jubilee Hospital odan aboabo amantra bridge ne so ubehunu Jubilee Hospital e wo ho 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 number be friend Jubilee etumi age oso untia no mo aba ene ntia no akọ ho no matimi ahwew ama won so ho etumi ato ye de aseda no ebi be called the Action Progressive Institute so mo de Ghana adisuafo ko China ama o makọ ye de friend say internship no wo ho eno achi skills training ye de bi be ma Ghana fo mabunu Ghana fo adisuafo ayedo mo ko China weni je ho na pesa kwantu yi odo ntoma boye de ano a eno an se numbers ya me de betu dwa no be frɛ
na wabisam no ma kyerɛ mu akyerɛ wo baabi a wobɛhunu wɔn na akɔtwerɛ wo din sikasɛm bi a ɛwɔ sɛ wohwɛ na wotua ne ho nneɛma no nso watumi ayɛ ne nyinaa kama na sɛnea tie nie kwa yɛkɔ no ɛyɛ adesuafoɔ ɛne ɛde wɔn kɔ ɛno nti yɛbɛma wɔn mo free student visa mo de bɛkɔ ɛyɛ free ɛno akyi nso yɛbɛma wɔn free air ticket nea wode kɔ ne nea wode ba accommodation baabi abɛda aduane a wobɛdi ne nyinaa yɛafa saa aka no ɛno akyi nso bosome bia yɛbɛma wo sika akra ma de atwitwa ho obroni frɛ no allowance yɛn nso so yɛn Ghanafoɔ no frɛ no anumuhyɛdeɛ ɛyɛ 1500 wo nsa bɛka 50 million ka ne sika no woyɛ NVTI holder NAPTEC City and Guilds WASI ɛna degree any skilled oriented certificate bi ekura no nso no nipakyɛ wobɛtumi de aba na wanya saa akonya no ho mfasoɔ bosome miɛnsa Ghana ha intensive Chinese language training ɛbɛkɔ so na afei wokɔ China hɔ nso a bosome mienu yɛde akyerɛw yɛn kasa no na ɛno nso so watumi ate ase yie 10 months internship training on the job training bɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ mpɔtɛmo hɔ no mo ɛne ntia na ɛno nso so watumi ahyɛ ne nso ɛde ama me yɛde wakɔduru China no ɛna yɛwɔ opportunities bebree ɛde ma candidate ne yɛde wɔn kɔ no utie yi a yɛtumi fa wɔ adwuma mu na wɔn nso so watumi ayɛ adwuma wɔ China hɔ ne atua wɔ ka numbers ya yɛde di yɛn dwuma a wobɛfrɛ yɛn nie 0544 099958 0544 099958 ɛna 0208 985488 0208 985488 fresh saa number no mo ntumi nyo so sanso ɛna Action Progressive Institute yi yɛkyerɛ adeɛ ɛwɔ hɔ ɛyɛ school kɛseɛ a free free pre SHS ɛde kokopim JHS ɛkokopim ɛyɛ SS nankasa ne nyinaa ɛyɛ adeɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ wɔ mo adeɛ wɔ hɔ no mo kama paa yɛwɔ day ɛna boarding facilities ne nyinaa bi wɔ hɔ no mo 0554 0544099958 fresa number no na yɛntimi nyɛ so Action Progressive Institute wɔn mo ekura yɛ mu ɛnɛ anɔpa yi mebakyɛw hyɛ ne nsoma me sɛ maakye ɛne dwumadi a ogu so a wotie na anɔpa yi nkɔmɔ no dɔɔso yɛbɛgye brɛ na afei yɛyi ne nyinaa one after the other de ama nkakra ɛnra ɛna finance minister ne budget a ɔkɔ presente yɛ no mpanimfoɔ ahyɛ debate na se ɔmo di kan kɔ workshop ɛfa budget no ho saa workshop no be guide wɔ ɔmo ama obi atumi debate yie ano baaba yɛ na ɔmo wie na wɔso ɔmo gyitu mu ɔmo nyina gye atum but ɛnra as at the time a debate ne hyɛ aseɛ no na NPP MPs ɛwɔ parliament ɔmo yɛ 21 NPP MPs na ɔmo yɛ 21 nti yɛnim baabi ɔmo aka ne kɔɔyɛ ɔmo yɛ 136 ode papa independent bɛka ho a 137 but ɛnra NPP MPs a na wɔ parliament na ɔmo yɛ 21 pɛ ɛha dwen pa yɛnim deɛ nti a ɛkɔkɔ baa saa but I would want to believe say na ɔmo nyinaa yɛ equally engaged ɛwɔ baabi ɛnti ɛno nso ho asɛm ɛno no but ɛnra debate no aseɛ no ɛmfa ho ne MPP foɔ a no ɔmo nhyɛ da nnɔɔso debate no ɛkɔɔ so na debate ni mu no ɛna NDC MPs no bebree na raise issue sɛ finance minister no ɔno de ne budget de aba no ɛwɔ sɛ nka debate ne kɔ soɔ no anka ɔwɔ hɔ na debate ne kɔ soɔ no wɔn nso tumi monitor sɛ the proceedings ne nneɛma si ɛkɔ but finance minister yɛ toto yɛ ni hwɛ baabi a ne yɛ nhu no ɛno na onimunyamfoɔ sɛ ɛkyɛ mensa bonso kyɛ sɛ wo daabi ɛni Ghana mmara mu sɛ yɛ debate a wɔsɛ finance minister kyenkyena a ɔwɔ hɔ so ate aseɛ nti sɛ ɔni hɔ no mu a ɛnyɛ adeɛ no sɛ ɛnneɔma but ebinom nso kyerɛ sɛ still naa no ɛwɔ sɛ nka ɔwɔ hɔ ɛno mu ɛno ne yɛ one major issue a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ parliament ɛnra ɛnɛ ɔmo bɛsan akɔ na ɔmo akɔ toa debate no ɛso ɛne nti ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me ɛyɛ na wahyɛ ne nso yɛn nso yɛ monitor ne yɛbɛkɔ so wɔ hɔ bia no nso so yɛde mu amaneɛ ɛde ɛbɛma wo minority ne deɛ ɔmo deɛ they are really poised
ready for debate, you know. Say nsuo mu o ewia mu o womo ebetwe nti na omatimi ahwe na debate no etimi akoso. So that is one issue and also ekoso ho no. But another issue I and also ekoso I me no ka say ho krata akra pie ewo eha eno mo ayeba bedi mu enkomo eye Ashanti Regional Director Dema NSS papa yi ena yese as a neba initially no de ne so neba ne ma prescription bi na enye papa na ho nsem bebre but krata Junior Doctors Association Ghana edia ba no enso so kan bibi foforo kra but ma me nkwa homa ne so mra na fe me ba yenhwe ne me kan no so ho asem emfa ema ho ye ko na yene opening engineer Ebenezer Kudiabo Jabaku Okanse akotwetwe enkomo opening ultimate kan from cinema chain bibi aboko de bibi aboko. Okay. Na wada uruma o mukuo no din de sen. Yekuo no din Center for National Interest and Research. Center for National Interest and Research. Okay. Me pacho me nim baby a wugina sisi ya nka u position hu yi because I say online ni mu twetwe si kakra. Yeah. I think say yeah kakra for now. All right, inti yan try en common so den na share mo e kan mo ama mo kire say amanyofo a wo mo pe wo mo ho anya bebre no sabi o mutiri mo odin. And the say I say o mine no e o ba ku ko dia. O mine mani nyina dia. Engineer. Engineer me pacho ma yensan fro bi why? Okay. Inti ehwese yensa be san kan engineer Ebenezer Kudiabo Jabaku Okanse na yene no atwetwe enkomo we raise issue kakra dia fa amanyofo politicians aya na bibiri no a omo po mo ho anya obekọ trasa ko ne dan ho obekọ is legon ne dan ho obekọ ebi bu create minya kukuduru betra radio ni TV so me wodan 100 and something me wodan say no na omo ekuyi aka bibia fa ho se enye suban papa eni nti ewoso omo twe omo ho efree ho ye pese yedi mu nkomo kakra na fe ya desua kakra nso so de mayen ya ka wachire nti yewura no asan ba biem eja wote yenka ma me samu akwa aba na ugusu a wo be kire wo nsemu die nti amoka asa asem no you adaroma lia ye kan say on my bia to pon ana ko anim ana on my bia utu kwa Ghana for na ye koso a eyefe ye pese ye ba ye krom biom na mpanyifuo na omodi oman nene mu no aye siseye bi se oman ni nyina japade ni nyina eye oman ma ni nyina adia na unfortunately there were ya hani die entisa na niema bia eye oman ma adwedwen eye ana sayankoni fa na ye bekum sakoni fa na ye bekum ye ntimi nkoye ni na ne ye ka ne se mbre bi atwemu na British okra bobusuan wo ye ho na China no mu Asia countries nya na edi omunika and it says here baby edu wo man no share yen tutu niema bi na say ye say ye di ye ne betu politicians so dia yen koye ne menne yen koye ne mo china I say so mo ni nyina aye ba na ne can say Center for National Interest and Research I launch the Ghana we want and I Ghana Citizens Forum on the team now. I said Ghana we want lessons from our business and nationalist heroes no and maybe a two multititi wo tete kwashimre so tama abrofo no ba ye etetama nkofo sorry say nya ye fa hunde no mu ka omo jima ya mu pese ye jide enye politicians nkuan hu fa hunde na ye oman mani nyina hu fa hunde and ye was social fa hunde
there were economic fahundie, and there were political fahundie. Now, the echoes were mine, no political fahundie mukra. And just a section of political fahundie politicians. You were nationalist. Omoyan Krofua, Omudo Muamu Sika, Omuamu Do, Japadi, a war mine, a corneling. Omo Jones and Nipedi from Obusiamu, and now who send him the Edu ni Panama. Omodo Musika Buani Pad. Omoya nationalist, they would be brave, I be a tremo. And there were leaders and Kasankasa. San Crofuano. Omo join my problem about San our funny solution. Or drink when him. And Chasan Adene be unity who has solved the problem they did that. Yeah, they be what my musisi. Politicians are one or more money here and say, me baba fumadi. Say, ye cry, make us say ye. And I'm if I blame no to your tremusus or no na or no na. Now, so say, no, I don't know now, cry. And say, who ye leader power, who be drunk with him and your solution. And no, I won't say, look, yes, 65 years of independence, Ianian. Yechemum 35 years now. You did from First Republic, ever do Fourth Republic, ever do Third Republic, no. 1992. You choose to say, you be called Fourth Republic. Sa ye ni na ye you come mo pure mo so mo be ye near maybe, but I hope yes what is saying. Share enviness, jealousy, and hatred into no. Sad to me and calling him. Now, I was so mistake, but ye near on I have it. Who said 1992, your Fourth Republic year? Constitution, I had the year to man. And your constitution, I have one politicians in Kwan. And your constitution, and more mine, because there's a corruption, and they can in a constitution no more. And the man. Me as a professional engineer, many machines a do my baby time I'm here to money win. Machine is a year. Who change the parts, they do maybe. Who goes to change ya? One fair machine never me. They understand which machine is running now, who is to start the two. And it's also the public constitution. Now you call your new any church here. Young Chema. That's how the two are buying and selling a Fourth Republic. Yeah, see, I can't the next 35 years from now, I had 2022 up to 2057, at Ghana. You be 100 years before the centenary anniversary. You are calling for a new republic, your friend of centenary republic. Centenary republic now you pay on my law, politics, and alcohol politics. You say, in Juma and Akoye. And yet, profession, and an employment, and yet, there be a semi consume and yet, there be. Ye pesa, and my manner, ye pesa, ye reaching to Obu, ye share the love of your country, say. Political office holders, and ye service your shared responsibility, say, or my, your mama. Or my what training, say, lawyer, doctor, and farmer. Fisherman, market woman, because for 2 years, who cover. Now, which you do, my woman said, no more money, so I'm serving. And she said, we are lawyer, journalist, engineer, doctor. Now, what you need here, whole year, and now who was for. Now, over this other politics, no one who now go so, and your carcass here, this is a carcass here. Now, you have 2 workers with salary more. Now, I will see a little kind of what's on to you 70, 50, 80. Now, what the 5, 6 are professionals are. Or no, I had Juma for so many years of retirement. I was saying, genius is a funny man. Okay. And we have probably said common sense revolution approach. Revolution and the more different. We know we are appealing to the conscience of politicians in society. I didn't say, hey, what to make us a NDC or MPP, now my system of energy and why the machine are saying. And the moment changing the problem from now, and also ye Jumano, now ye share. No, need. This is for room, yeah, last season. All right. May event in Nankasa next year, 3rd and 4th
match. Super. Okay, so I think one make you point very well. Bibi any ebesa ba unchen biom. Enti yene openi engineer Ebenezer ena ekotwetwe enkomo no wono ena oye kofare baya eku a watu ne din se Citizen National Interest Research oda ano ne ekotwetwe enkomo no yebeto aso dia ma hye ne nso mache eni dwumadie no edin PIWC eni ahenkan FM ena aka bom we yo na ahenkan FM yani PIWC kan ya kan bom ni nyina no ye de aseda ene de me rade eno ne aturi din say his presence no ebe koso nyankopon ya dom a 11th December na che say kwasieda ebe na wotwe ena his presence ne be koso ya aseda ye hudi nyame ya mayen free January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December na che say radio ni edi ni ye eninti ahenkan ni PIWC I don't know what achim asene aka bomu ayede enase som kese ene yede ehihye so kwasia da ebe na wotwe enwumere no nsia pepepepepe na dwumadie no ahyase ebekoso ewo the Church of Pentecost eye achim asene wo central honomo Central Auditorium ho ena sa his presence dwumadie ebekoso team sacrifice of worship okay kind of book of Hebrews chapter 13 verse 15 ena eka ho asem efa sacrifice of worship say yede yen enase sodie awe no se ye boafo ye tu ye ho asi ho aye bibidi a kire ni sodie a kire nyankopon no ebekoso pepepe ya to nsa de afradwom tofo bibiri eya no ahye ne nso Moses Deacon David Sada Minister Ohima Esther Top Kwa DM Crew KMC Cross Breed and womo akaka hu bebre no ani ato nsa de afre womo a nyankopon ya adom a kwasia da ebe na wotwe no 11th December ye de his presence e de ebrew na dwumadie no ya to nsa de afre mpanimfo bebre womo beba and into call Odan Government Hospital head of administration wo ayura Kwame Ampadu J Oba Ernest Owusu principal health service administration Oba and general manager de ma GCB Achim Odan branch Ura Desmond Bright Tutu wono so eba yato nsa da frɛ NIB general manager ono so Ura Kwesi Tete Dankwa eba ena ahenkan FM sani ye no na aka bomu aye di sa adwuma ni de adwumefo wa ahenkan ha nyina da obia enso so eba bia ahenkan FM ye management ene staff no ye nyina ekɔ eye PIWC kwasia da ebe na wotwe ye nyina aka bomu a ye se ye kosori awurade aye awurade kese his presence 2022 abusunya brebi na onso so obeye ogye F in cancer asatec roofing so na efrew and now no pay also the long span roofing sheet products ahodo no bebrina de abasanding seam self lock IDT IBR size no so a free 0.3 mm mekopim 0.6 mm or woni nyina ebi standard roofing sheet no aluminium alu zinc galvanized colored rubber ni nyina wo ho and accessories no so rate caps rain gutters valley gutters side stream or woni nyina ebi nadwa no so sizes ne type bi a wo pay no oba ho no mo won sabe ka bi China Turkey German metal doors wooden doors China plastic T&J ni nyina bi wo ho no mo a oba won sa ebe ka bi na afei ye the 20 years manufacturing defect warranty ye je hudi nti ye de atoso se obeto mfinhie aduanu ntam ye besi bia no yen ye betwitwa agyew ye san twa blocks na eno no wenti am hotel junction ye ben ash foam depot no blocks no so a free 4 ekopem 6 inches ye woni nyina bi yetwa kama eden cement na editwa no so ye papa horo blocks ye supply nwia na bo a eno so oba ho no mo nsabe ka bia achimodan ye ne Kia station no na edi animhwe ewudwa kese no achi ho no mo a old CMB nso ye Cocoa warehouse eya no afre was 0245 979311 0245 979311 eno no ye number abefre na yetimi ajo so kama pa
Frimpon Enterprise se bro nya obemi adiam na ye de aden san se more no a wode aba no nia upe bia de di bro nya no ubowura ho no ma wonsa be ka bi eni nti mo nso ma bie provision store so a mo kope biscuit ato mo kope mackerel ato mo kope yes obolo bottles ato mo kope oats any good morning a sichire no se olonka na wo pe se cap na wo pe nya wo pe bia no oba eye Frimpon Enterprise a wonsa ebe ka bi enu achi Christmas no e was a child of what de hamper no ye be ni bebre a eye Frimpon Enterprise ho na me kan for dia ma Madarina Hotel no ase ho no mo an ye wo ye niema ene adwuma papa ye nti abodi ankrofo dia ma ye ne adwuma wura ye bo adwuma nkasa eya no afre was 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 and only a number of friend yet me ajo so Frimpon Enterprise no ukra yimu na no pay and yegusu aye som mo osom papa na migusu amika NSS boss a ono no asante mantemu ne ba na ne bi mo kire so akoma prescription bi na amfa kwan mu nsem bebre no a but as we speak you know yade a when ye junior doctors mpo junior doctors womo de krata bi ababonten a mehwe se metumi akenkan bi ediamount the initial issue na edamonten so ne bi mo kire se doctor ne kokoma prescription no na ase na enye papa but doctors yi di we di aba mo kire se no kru bia enim ti Junior Doctors Association Ghana womo press release womo de ba ye ni o se the attention of the Junior Doctors Association has been drawn to an alleged misunderstanding between a doctor and a nurse at the Menchia District Hospital, which occurred on Sunday, 27th of November 2022. While we do not condone the actions of the father, it is imperative to set the records straight on the falsehood being peddled to bring the professional competence of the doctor into disrepute. 1. The doctor did not review any child on the surgical ward on the day in question. 2. No prescription was written for a child by the doctor on the said date, and therefore she could not have prescribed a wrong dosage. Again, the doctor correctly prescribed an intravenous fluid for an adult patient on the surgical ward. And the letter goes on to say that the non-availability of the intravenous fluid prescribed prompted the nurse to call the doctor to delete it from the system to avoid extra billing. The information on social media, radio, and TV stations about an alleged wrong prescription is untrue, according to the hospital management and records available. We therefore entreat all media houses to pull down their broadcast concerning the alleged wrong prescription of the medication and entreat the general public to disregard such allegations against the doctor. Doctors and nurses have always had a peaceful collaboration, and we will continue to work as a team to provide quality health care to our cherished clients and the people of Ghana at large. Thank you. Sign. Dr. Louisa A. Nkrumah, President, and Dr. Norbert Kipo, Secretary at the Emma Junior Doctors Association Ghana. So that is it. Omo ni omo kenyina say information about one thing said doctor no prescribe we draw bi e de ma obi a ya ye no surgery. Ebi kura ba beto abonten doctors na che say enye no kre. Na mum asem ni nyina ne say obi na eba ayaresa. Na ayaresa na osomde ne ko operation. Surgical ward no de call ye. Doctor no wo duty sabre no etro eduro. So omon fama patient no. Eno kra na nya akwada ase de nkrofo ka no na mum eye panyin. Eno otro eduro si yemfa nkoma no. Na eduro no otro e no
say wako hospital na say ne tie no doctor ono ma aduro doctor twerɛ aduro na they call pharmacy nti say woko Jubilee hospital a unsa woko hunu doctor ni wia na ma twerɛ omo pharmacy wo ho na wo de akɔ no akɔgye waduro na ɔtwerɛ aduro ni wie ye no ye the system na ye adwuma nti omo system ne pekeye say wa prescribe aduro ABCD e de ama ni patient okoduru pharmacy ho no a omo echeke aduro no na ebi ni pharmacy ho eba sa ne na nurse no eye say e wo so okoka kire doctor no na doctor no e delete di free wo system nim se ne be ya patient no ye ma ne nkonkotua sika aduro e wo se de ma no ebi ni ho enti o ka kire no but ebi e kwan o fa so anu o ka kire ne ebi a enti ase anya adwuma e ma mente me ho ase ba mu a NSS boss no so ba ho boss ne ba ho ni nyina ne se ne ba ne doctor no nti da ne wo ba ye no obekirekire na adwene pa me hwe se ensam no okeka wo ho no menya bi agba mu atia obekirekire na adwene pa bekeka na adwene de kire nurse ni no say who do you think you are? Do you know me? Any okeka kan na adwene a me hwe se menya sa voice ne dia ma but ma mi ntwa me homra mekọ beba ne menya sa voice no watie ensam no se ne esi course wo ho no more ma yentwi ahomra sisi a ye ba ye to aso adwuma na ya short work say enti grass ya mon hyehyɛ ɛna mo hyehyɛ ne wonransa no munya adwuma ne to hɔ esanse munim ye na we de ho amoa wo be bisabi enya nkrofo ye omo wa akyire ha ya omo so omo ye aluminium works ɛna nkofo omo a omo aba be sei adwuma ni say amame aluminium works ba de a keto boss na me kyerɛw Godsway aluminium works na mo so omo ye hwan mo ɛya asɔre ana dabio wadwuma no mo ayi no basa no we mo no betumi aye ne ye ɛde ma o enti sɛ wasi wudan awie na wo pe obi amara be check glasses e won na we mu ana ohia mu na say wo pe Italian sliding windows and in the doors hinge doors projected windows swing doors pulpits collection bowls and the kike gan ho nyina hey ane we mu no mo betimi ay madwuma no ko fa mo brebe no mo meya madwuma nempo omo wa hi Godsway aluminium works e wo achem aboabo heya omo ne aboabo musie no na di enhwene mu enkran kwantin point so ya anase obetumi afra omo e wo 0547 148 126 and I said 0276 086538. Godsway Aluminium Works. Quality service, our passion. Hooray! Hector International School is 60 years. Yes, 60 years. Part of our 60th anniversary celebration, a week has been set aside for this great occasion. On Monday, 28th of November is a cleanup exercise at the forecourt and the outskirts of the school premises. And the dress code for this is the school uniform alongside the PKs. On Tuesday, 29th of November, it's a career and traditional day. We students are to be clad in their future professional wear. And to seal this program is pageantry, Master and Miss Hector. Venue, primary department. On Wednesday, 30th is fun games and quiz. This includes indoor and outdoor games and the interclasses quiz competition. Wednesday wear is the prescribed attire. Thursday, 1st of December 2022 is floating day. Yay! In our 60th anniversary t-shirt, a blue jeans and a sneaker, paint the principal streets of Akimodan with the beautiful colors of the school. Friday, December 2nd is homecoming. The grand derby is on Saturday, 3rd December 2022 at the Obuoba Hector campus. There will be inauguration of our newly built, fully furnished ICT lab and an exhibition. And talented students would also put up lively performances for the celebration. Guests of honor, Honorable Yao Osafo Mafo, Senior Advisor to the President. Special guest of honor, Nanekia Santua III, Queen Mother of Kotoku Traditional Area. Guest speaker, Dr. Grace Bediako, former head of Ghana Statistical Service and currently a member of the National Development Planning Commission. Chairman, Lawyer Charles Ousu Joanna, Old Student, 1972-year group, founder and chairman of Kesan Law Firm. Our supporting guest, Honorable Alexander Akwesi Akwa, MP for Achim Oda constituency. Honorable
Victoria Edubedu, MC, Brim Central Municipality. The attire for the Grand Derba is the school clothes. We crown it all with an all-white non-denominational Thanksgiving ceremony on Sunday, 4th of December 2022 at the Obuoba Hector campus. This is Hector at 60, and as we turn 60, we turn the world around. Hector, an academy that strongly believes higher education goes with character training. Hector, or penny the penny. Super, oh super, super, oh super. Super Sam Cement, any superstar cement, and it's the idea. Messi for the contractor for you know to so a some G's enterprise, and I cover cement in your new Adiaba. And to your Messi, we a contractor, who be your project beer, a Super Sam Cement, any superstar cement, and no necessary water. And one day, the grade no, a 42.5 hour, any 32.5 hour. Now, so go to superstar cementa, and no say 32.5 N, gunning na, and no penny cementa, a year 55 kilos, ya chow 5 kilos free. Nina, a some G's enterprise, and I go fadia back him some G's enterprise, etonto iron raw size baby, and unti. Who pay super cement, any superstar cement, and I say iron rose ni be a tono. Some G's enterprise, ewo Akimoda, a mantra, Yanidux filling station, no, and a bush anymore. Frewomo, it was 0243 583190. My praise is centered on your grace. I don't, watch na edien adrusu yi enu anu abisa no eye dwumakuya omoboa emanipa enya ne nsa no nyuma omode sankyere kyere wei eba ewa akemoda ade abre obia se ye oba se ye bema se ye kwada se ye panyini ubetimi asua bi na ne na dwumako ben na de sankyere kyere ye ebre kwai eye wulidak technologies Ghana enti omode namienu ade asiwo eye December 2nd to December 10th eye Friday and Saturday and omodia siwa omode sankyere kyere wei ede ebreye na de ni de no mba be kyere kyere poti sa obi pese wosia plasterboard ceiling design and ase POP and ase electric fencing installation and a car and motor tracking system and ase CCTV camera installation, satellite installation and a biofeed digester. Ni nano ye betchra no sada no eno no dabi na ye nwie we ye part 1 tie part 2 no ye betchra sane esi after wash washing powder floor cleaner shampoo shower gel enwayen sane yesi ayen emirenso ye betchra na organic liquid fertilizer, organic powder fertilizer, organic weedicide ebusua for some person pick forms ni bia aye 20 Ghana cedi forms no ebi wo AHENKAN933FM and a total filling station any Bosome FM program we ebekwa so ewo King of Great Chapel Akemwa Sene yane Akem State University College and a edin share nimu sa opa sembisabia anasika obetua na wafre ahoma we so 0244 95 99 49 and 0244 63 50 07 ubetimi ashiayan our Facebook aya Edu TVGH amafo wey aya nsa no nyuma ya kire wey nyina awie no ye bema certificate ya odeba kwakwa ya adwuma and a pen drive programs ni nyina egugu so AHENKAN933 FM. Me say, ya dikai. Qatar 2022 World Cup Empire Negra, your best radio station in the East. AHENKAN933 FM. Ya the commentary emudawo yo po Abramo. Tie fiti anopakopum anumre yampon. The better form wa katabia. Ubati wasum AHENKAN933 FM. Yes, we have paraded the best commentators of your time. Tie wa brimpon wa pokuare. Kofi Ajiri, aka AJ,
and your sports headmaster, Joshua Ajanim. I am going to be part of the commentators. Wadi AHENKAN933FM. 4 sets. Yebugumise yopo. And you pass all boy get on one day. Our World Cup season here. AHENKAN933 FM. Me say from Kenke to Kankai. Qatar 2022. AHENKAN from commentary. Yebeji bebia. Bajawa. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Me pato ye da se bibresi watwen ya meakoto nkra ba hye ne nso ma che ne dwumadie no edin na ye toa so ede ama wo a ebi mu guso mu bisa se ede be kra asem na asi wasante mantemu a ye de NSS boss yi ye twena bo so yi ayo no ankasa no na akoyi ne ka na nkomo e koso anani oye ya amasisi ya no controversies ya ba ebi mu se ye mpamo no me no ka se kra registered nurses association so the krata ba bonten a wo mu demanded the sack of Ashanti Regional Director of NSS. Almost say omampani sack no ye mpamo no wa ba be pacho but almost a chop and crad ye almost so mu anya de ye ntie de course a enu ntia masisi ya no baby abefa bia ne ho ade afie mu no. What is all that about you on it? I'm saying that when I watch meeting, she's a doctor, this woman nurse. And so what? Oh yes, are you an equal part? What kind of behavior is that? That's why I asked you, what course did you do in secondary school? I did science. Frustrated, very frustrated. I could have brought my daughter's form to, November results to you. What kind of behavior is that? Mention who brought up? It will get up the patient. Has she run away from the patient? Has she run away from the patient? Has she run away from the patient? Intimidating in what reason? What kind of behavior is that? I don't know what you're doing about this. No. Is she accountable to you? Is she accountable to you? And you talk to that phone, rooting on phone. What kind of behavior is that? You said what she told you. And you have exhibited your behavior. You told me I envy her. Yes. For what reason? Because you are envy her. For what reason? I envy her for what reason? Am I not a man? Who are you? Oh, you're a doctor. Oh, you're a doctor. Why are you a doctor? Is she accountable to you? Is she accountable to you? Learn to be remorseful. Learn to be remorseful. Oh, yeah, who are you? Only time you're teaching me here. I have every right to question her. Why every right to question her? Is she accountable to you? What did I do wrong? Don't ask me. Don't use your left on her. Don't use your left on her. Foolish girl. That's why I told her you envy her. What do you left said down? What bottom man? Why should you be doing that? Huh? Sit down. I want to sit down. I want to listen to you. I don't know, yes, sir. People speaking to people with letters. I mean, who want your color, sir? Stupid idiot. Okay, enti we enenia ekoso kakra. Enti wo bisa de enti a NSS director or Ashanti region ebi mo call it for his head that. Na che said the ekoso kakra eno no. Wakeka na adwen pa na ewa. Nsem no wa but ebrani nti ma yemfensi ha ye kwa animu no yenya ebrani bi ka ho a afi ye beba so na yaba betoa so abam watie ewa pa keka na adwen 88%. Obi wa bepa chew because unse se utie na o say learn to be remorseful. Oya ade na nya gitum na say wo so bepa chew abra bepa chew into ono anka so bepa chew but yet ade say Ghana Registered Nurses Association e said no opani no esu ni ban oda na die no ense public
office holder. And enya de be yen hweso de papa ekra de ama aka. And se wutie tape nu kokosia. Osan threaten lady ni say odi agro be transfer no. Odi agro be transfer no. Na just pursue or abuse the power no omede ama no. Enti men so me take on this. And say opani no apachew and me hu say bi mu so ahase a omo vilify nurses. Say nurses for the omo mu ade sa no kre. But there was yen so yeti ase say no profession e wo Ghana ha no mo a ye betimi aka kire say omo ye sacrosanct. No profession obebia say omo de ne nya yen so ye de ne bi nye. Oban say ayi sam twura adwuma mu ye wo lick my boot for bibiri wa ha. Obetina radio no echi a obechi ayi kokowura o chia wa che wura wo chia che omni nyina owie pe na yes one na mo so what you say enti obia bia but say ye ba be use this na ye di avilify nurses no so no enye papa no ade no ye ne nye wa be pa chew but ye mane nkotena fie na won hunu say sa ade no ye no enwo sesi biem opa chew no okoso atena ho no mo a obekoso ada sa esu ne banadi ye furuboni nim sesebe masa de ye den obesan da na di obabi foforo enti with all due respect and humility no ye besre the powers that be say Ashanti regional director of NSS omane nkotena fie na ne koso no onsua ne oma bebre mfamfiri mu okay kan ya say say uko school na uchusu general atakra dia utiri wuawu no. But how can you say that? We have people, they learn general arts. But along the way, no, almost better their lives. Do you know the number of people are science and fanko baby? Science and fanko baby. Enti, and also someone some, I don't know. Ma minko Studio B na yam fanko matwiwi when she so tew. Ni we are yen twa so ye ne ura Ebenezer Achu or ye municipal environmental health officer. Ena ura Obin Lawrence and so ye environmental health supporting staff our water and sanitation department eho eno mo empeni for mama good morning. Good morning. Eja Ebenezer ya no aben o microphone ho am ye. Thank you. All right. Empeni said de egu nie monam yo that's it. Echechi a etiefu nyina yen so anope enkura ne bone sani a daaye ye no say e wo mu a say be my education kakra sensitize ye ho on sanitation issues enti no anti ne ye ba okay enti na just basically ne ye ba be di enkomo de afa ahonidie nsem ho okay yate enti ahonidie nsem de ya na just bremu central nyina hye wo nsa enti wo mu eton aduane just assembly na nkasa de in generality no ni nyina hye mo nsa ye ka sanitation a ye de be important sanitation no send our kind of tree no ahunidie na cut across everywhere nti wo ye mfie mu ye ndwuma mu ye baby bia ye wo bia ye efuo mu kura sanitation wo efuo mu mpo sanitation wo hono mu okay but and then mo pese you stress on which one and then no ye kasa bebri afa liquid waste and sanitation in general kakra dem sentence bebri wo liquid waste you can liquid waste e janai ne e friend say is a sewage na ebe mu no gare nsu fini no and ho na e be bubu kakra okay wako fa no abade a very nice case abo ha ebi mu suban yo omde te ha no omu dware a ensuo no ewo na dware ye ho no udi agoro a wo beti kura ati ahwemu juma mu die no enti bude mu wi a ya de mu be ko fa abo ahemfie na chi ho omu ewo mpotamu ho nyina dware a ensuo ne tene fa saa Ghana mra ne kan de fa saa de no ho one we say nipa hu nsuo na kasa no we say adware ya prepare fini nyina enti ensese ekota ba bi sa enti udware wi a ese
utimi ye ade bi a ebe soku nsuo no ani nyina be kofem underground we si we jibia na ni nyina akọ kama anye sa na se soka we pit bi na obetu na akomu kama ense se kota and what's we exposing the class but sa no ma ye no eno nti na enso ye wahi nti ye educate na umpesa obefa na ye the enforcement so ato aso but Ghana mra kasa di tia sa de no papa enye eye ne mo so matena se ache o oh because abo had adwuma mu die no sebi asodin ni ono nso so nsuo no amfa na dware ya chia mo ankotie mu a o hye da dware we no abetu agu kwan ya nyina na mu no asodin ya ka nti say no new concept mechanic nyina say sanitation court ebeba yenya fa wa na say ade nche so kra na de woko na ni say no papa yate ade ma me hyase mfiri agya ben hono na agya yantin si mu preko ehin fa na ne mode ye hyase mo ye hunu ba bi e be fa but ba bi a wode ye hyase afa yo we de agya meda wase no mache ahenkan tiefo nyina ene yokofa adman so ban so mester nyame so onkoso mo ano nya na dom sa no nya ne brusa moye amen na say wokofa bi say sanitation ye ka sanitation a eya hunidie na woko the definition of sanitation or sanitation is a way of life. It is the quality of living that is expressed in a clean home, a clean farm, a clean business and industry, a clean neighborhood, and a clean community. No, of course, being a way of life, it must come from the people, not any individual people. It must come from everybody. Okay. Then he goes further and says, it is nourished by growth and grows as an obligation. And grows as an obligation and as an ideal in human relationship. Enti eno no wu chirechi ma me afia bruni o wa chima boaboa tiase a wo pese wo chire sen. O se ne chiase nyina se o se ahunidie eya setremu akwan no asan ka se ahunidie eya asetremu akwan a esombo a ye da na di ewo ye fie mu efia ehotim efu a ehotim ye dwuma a ehote ene ye mfidi dwuma a ehotim ena ye bro no a ye ehotim ene ye kuro a ehotim enti se sanitation be adwuma baby etene esa hot ada say ye fuom ye fie ye numam awo se ho nyina ete hot ena wo san ko feda say esan se eye asetramu akwan bi ntino ese fie nyina ho ba mama misa before kra obi ba be ye adware na ensuo kra ba betene afa bonten no mo mra no ekire sen emra ne ma ho kwan ma obi asi ne dan wie no na waba be si adware wo baabi abonten o odware asan be fa ekwan mu say asetramu de ne de se du baabi a esinse tie nya anya pe nyo bia na betimi asi sa self contained apartment no say yam papadan eye den kra emra ne say wadwa ye nsu na odware ne mentin kofo baabi no bi nkutie ma na o montra ana enkota baabi abo ha de nkrofo bibira atomra ba asemo nso munyam adwuma eni ntina mo nso tirim ye o da o mo ye ne o mo ye no unse ye adwuma no ye wo stakeholders baby ye ne o mo ye enforcement no sabi tankers for say ye chi but ye nwe mo ara mo say town council for environmental for ye ne the tankers for town council for no oh ye chi ne ye nwe sana akoye nemra no wo ho na nipa se trawo so no wo ka se wo de mra no so ye bebre nso a sebi ebedu baby na akoye bi ga nipa so oden etia ye enchekire na ye na yaso ye den se ye mfa enchekire no ya ne hadwin sometimes why we ya pie kura no obi hwie nso agu so wo de ada na wo hwie ngu fie because it is the quality of living that is expressed in a clean home. Etu clean home no eya papa na wo mfa ngu fie ho na de go gwa sabi sorry ahomachi kwari ya na eden wan hwiwa no obi kura de jonso hia wo adwaye nsuo no ne etene se eyefin efin a se ubotra sabi ye mpanyimfo na omunimo fom na omwaje no makakran de obotra ni tumi no ebrase anodwo sa ahemfonum na sabi omkuta tumi no
obi obohin bi oba fi na dwa nsuo o mo ntra o ma if say ye hu fi so na den na yan kasa ye jana sabi ye fichire no ba bi ete no ho ye fi sabi obi okro hu apapo be kura na ne ho mo no na asore na wa enso obi wa mfa no ho esan se ni su no de mfa no ho eduru bra ye nyina ye hu se ye yan na ese ye ade no nye obi na ebe ya mayen because ye see ye fie betie se ya bonten ye mfie ye fum kura hot enye fie nkwa na ye di ehu ni ye ja bonten emra mo kura na ye so pra ofie apra bonten u pra fie no ampra bonten a na so obi wura fie no hu se fie abonten we fie obu se fie for sabi o muni mo hu ni enti ma yankɔ mra ni me na mepɛ se ye expose mra ne de kyerɛ wo mo na afie mo hyase ye firi aboabo ha because aboabo ha de mo ba kyiri bebre no efi aboabo ha no mo hyase ye mfiri ha emra no ka den ne fa ho na obi adware mia bi bebre wa aboabo ha mi kura mfa ho biem emra no ewo criminal se kura de o ma san emra no mu din biom na okọ act 29 section 296 subsection 1 and 2 specify say baby a wote ehwa ho ni die nsem bia e wodia say ye wura say ye nsuo say ye den eso di honi wa ni honi a na say sa amra no ekyekyerew ani ye wo section 18 and so specify say e bia na nyew ba obi de egu afikyire wa hu nipa no men ka say nyamia wherever the nuisance is nearer to is deemed to be the author of the nuisance. It is also both tra say obi the ball aguma fichire obi tu nyama bi guma fichire obi di sufia be guma fichire na say won so wan ka ho hwe mra no bi timi kyekyerew because wa ma kwan e na akoso wo abas akoso enti ye ti ase sense tie nyina anya pese de wo kan ye no enti adware no nye nyina na e besi dan aye adware wo mu but say ye ba be ye wabonten a e wo say yitimi tu amena bi a ensuo no ebekom na wura fam say ye ntimi sa akra no de ade besi ho o tam na wo kohwiegu ba bi edi pamfa na nim hu but ye ha ye ye ni pesu na me bom kokko atuam fu say ye sa de no ye menso ha ya if say emre wo ye nim no ye mre bone ma if say ye be sorry ene mo adache ye be sorry mo adache ena say nso na me panyika say ne wo challenge bi kakra bet ye koye first contributions bi ma say so ababa okay ye request senka e be ye pa ye anti sanitation course in every district because eduru ba bia ebia presiding ifo normal ebia omuni fair knowledge about it no said the impact the negative impact of poor environmental sanitation no they say near better sanitation court wa e ho de sanitary cases nko so mu ane do ko ere ya mo nhyase mfiri aboabo oh am say issue no ho say no dan no it cut across ere me say mo nhyase mfiri aboabo me aboabo na ye wo nti humanity human crew mo so bebre na nkogum na say dwanto ahene ne duru ho a mo keka ma dwen kyere wo mo because man fa ne dia yare tia te say nyina am say ye bokoko ni bia bre say be enforcement na ye mpese ni ba betra ne akekeke ye ho baba bi aduro no yesi wan fe osia obi hu se oyem yoya yate yenim se mo adwuma no eduru ba bi e den okwokyere obi kura no dwanto ahene bi beba me nana no mo mfa nche no me busuani no mo mfa nche no but ensu a wadware wo no wadware o na etene fa bontene nkrofo e botra na aden ma me nko eje Beniza hono no nso mfa bi nka ho eje Beniza yentie o asam kro ya ho in fact senia mabobo mu no etisa senia oka se insatia nyina anya pe no kware na enunti se wuntimi si self contained na o channel bibia enwusi wemu a uwie wudie no a otu amana no a na wa nchensi akata so kama akata so because ensuo no temu a e pan tontom so na edi rae malaria ba ntu kata so kama obohu se ankasa wu bebia woti na ankasa no wo bo ho ban na wo immediate neighbor no so wo bo no ho ban tontom no pa ya enye wo nko awon ebeba ebekọ wo mutem ho nyina na che se we uye na we nsu aye obohu se na ye nyina no yanya healthy environment and then healthy population ti sa yare 3D ni no no nyina nso asibe ko fam enti ebe bibia sanitation ahunidi ebe ba fam no
yare pija a simple correlation we coffee no na we so coffee and I say we coffee na we cost so ati ase nti no say etimi nya establish good sanitation ya ye have bills no ye doctor call ni nuto no nyina e be ba fam uko OPD say ya about for the first 10 cases na sanitation related cases no ebe wanya ne best 6 obenya ne best 7 malaria cholera ni insani manoma typhoid ni manoma nyina ye sanitation related your friend is ailment it is say yenye si anope ubemu say ye bibia be kofam death rate no you say prevention is better than cure so wunya yare no na say ukọ sa enye ni nyina akra na timisa nti what about no ma na ba chronic disease chronic and I want so mbefe mu so awu no so we nti no sanitation is very key so wo pani ye dia ye pani ye a esi ye so mutwe ye so mutwe a ebe ma de bia no ye ni beje wo yare a uni anije wo yare a sika wo de beto aduane wo de beto aduru na poverty nso e de ohia so eba e ha dwen nti wuti mu se be sanitation wo fem pa no wo se ohia no so wo so kakra so nti no e be sere se ye ma ye ni embra sa de ne so okay but almost so ya no mo tunton nuane no ya mo check wo mo hwe ensu a mo de no a ana mo de ya ne se ya ma mo certificate ye check wo baby omo no aduane no ensu omo de no a se de omo ye omo niema se ye call round sa ye ma certificate ni wi a ye call round sa ye check nti se wenya certificate na ye check na environment ni nye clear enye cleaner yetimi yetimi agi certificate no if you na ya sama nti enye se unya certificate na eno ano na bi nti sa yetimi court kura timi ko hye wo se ja aduane ne ton efise se ne awo ye no wo di amanfo ba enkofo bebre nso ton aduane o mu ni certificate bi o ni nyina ye call round ne ye sa kan wa o ye di last year di bebre ko court sa ebe bo ka na ya hye wo se koye ukoye nso ebebro ebo no bebro ne ya se uya ubeye ya uya oseti na obeye ya ebetie nti omo kire wom na no na madam for doctor bi owo odan ha o ka kire me se me hwe me hu yie wo ensu a ye nom wo ye mpotem ha because typhoid no dose pa cases ya omo record wo mo ho no typhoid it means na just be born bi cause wo ensu ho okay yenti we jaben em say typhoid no say ye kire mu pa yi a obi obinya typhoid bi a chese sebi wadi ajanan indirect wadi ajanan because typhoid ya irabo ano on tren bibia mu se ajanan mu on tren fim ball mu ajanan mu no wo na na obenya nso age se ewura wanum a wonya enti this is ensuo no mututu no sebi ajanan ho aida se ensuo no de ye be ne o handle the amount no so yensa na ye di somu no osomu anensa na nka se bia na unze typhoid ne ye hande nyoma bebre obi okura wo foka ubebie do sika wo kan obi asomu dada so have in mind say sa nyoma na wo sosomu unze ye ba akura ye bie do yenya sa mind ne say obi edi kan somu a wase ho enti say ye be so de mu de ewura ya no pa de a ye fa samna ni so ye de samna ni so be hore ansa but wada no ma ya moko pure water factories no moko ho ko check sa nyoma yeah ko check I'm saying most of water production we nyina use borehole. And a borehole so there say bia enye pipes hu bibi na leaky because borehole bia twins you free underground rock aquifer mu. Enye surface water na borehole twins you free. Ti baby okra nsu tin da ho obediri borehole unya nsuo. Underground rock mu aquifer mu. What ho there pure but ye di nsuo na baso na ye processing no. Because restaurant exercise here who say most production companies near the bebre even restaurants bebre typhoid hepatitis ebu ewom so pa etiesizi omo card no ha omo ko undergo treatment and say dem card this issue America ho asem no 2020 and a doctor no this report in Miami say 2020 as at 2020 no na typhoid any cases omo ta record pa 2021 so sa 2022 ya nya hwe yo ni etie ne say time a wo boy ya 2020 2021 no ye be hu say nipa bebre eye toilet this above toilet biogas ni biogas say o flash ya na ahye enye no kware omu ya na o ma de
soka o ma de pipe na shim no ma direct ya to go tem no ma direct ya kwa bontin enti no indirectly no toilet ba bontin enti ye be hu sa de no ye tu ye ni go so echi bebre e ma o mu si sa de no e de bebre ko court e ye sa time na wo kai enti se no de ni aye hu ni de ya so ano na ebia na ebi wo ho so aye hu ni so aye so enti se typhoid ni de ya ampa ye exercise na ebia ne tons exercise na ye kura no ye hu se e wo ho enti e wo ho pe na ama wo de ko hospital enti e so dangerous say wo achi mo dan obeto aduane wa bonten adi oh e kofem se kuya time I can omukan no because of vigorous way na attention enti ultimo say reduce kakra so serious so serious me kaka kran so am say bowel digester na omudi aba say o flash na she no me sremara enye toilet ehye sabi say wo hu no I had to say wato dokon no wa hu no say ice kenke no na wo deceive asone so enti nsuo no na wo direct no and ideal na say kosoka we mu na wura fam omo nya ne sa because omo perutu am say o flash na ahye enti ye mfanto gotem misrew wo ye fie wura no wa ye bia animanimu ya tuwa na mo ye chewa ye mfa ho nche na ne oye ma wo no so no ye beso de mu bi ye ndi sa toilet nwu ena obu on man ne area ne ye nsuom wo nsuom a enya ma etu be ko mo ye bebre wo ha omo ye nsuom no de pipe na tum e da gotem misre obi a wo bibia wontu ho na mo okay if so no a na edi ni nyonko ni nua awu okay this is a serious issue nti no me pese be matiefo abam na ebi omo so won sem ba ko menu bi omo bisa mo enti opani mo na me check mo homa no na ansa me yi ansa na no so no ye wo ye say no ya hwe hu se ejanan bebre efi bebre ni ejanan public toilet na ye no bese so policy bi by 10 years ago say my you see more public toilet because public toilet are for the strangers and the visitors and if you be ideally no if you be so on the toilet it mu hwa abo de ya break it men ka me be ba ho no musisi ya down say omo manage ye na che omo ma assembly bibia nti den na mo ya fa ho say no bibia the state of the each state now no wo ye ne bibia nyi kuro agi wafa aben kuro ena facility na kasa kuro no aye week me abo de ne de mo nhyɛ dan fa tax for so mra ha o ye tu a ye nya bibia ye renovation bia enye we nti ye say no assembly e the concept aba through madam MC say if you be anya ne toilet na wo be si a wo sha ase kakra na assembly be so wase okay enti from 2nd January ko no obi amra wo pese wo si bi no brand be pick form o assembly I remember say is it 2021 or 2020 you say gallop na omo dey sa project ni bi medu aha de nyama medru ha oh okay ba me assembly na me won dey na bi wo ho crew municipal assembly and lejo kuku sa ho akra ne kuma se dey we NGOs no ho bebre ba enti ni e wo ho no wo a wo pese wo ye wo ba wo be pick form e be hwe ba bi a wo any type ko e be ya ma wo any one holding na support na assembly be ma wo no mo dia ma wo na ye kama okay me that say nti ye be matie fo nso so abamu bi na fe obi wa assembly opese obi sa na watimi abisa sanitation dey very very serious because ye kwa ye be nyina no sanitation malaria tisimu a ye nyina na me wia ba moa ne nso so emoa ni bi yare nkrama ye ebo wa e was ye do mo ko vet ne anu mu nyina tie we ma to udi ni baby akase free hello Obuoba me fa so me dia ya Georgia me ka tatu na Georgia yenti o yo Obuoba na pede na me shraf na nkofo bi wo esubua me na oba lizi omutia wo pa oba lizi o esubua tia Obuoba me fa so me be se bi something for ne se so dia we fi ufi na wa ye wo toilet e dia we bia ye na wa divert dia to bush e dia o ho no mo no ni krum nti wo do pipe no atu wuram na wo dwale a ohunsu no ekon wuram a eno nso no omo betimi na wo anya ho problem bia na ena pese mi okay wa twura to ho omo de anu yie be ma pa chodi be akase free we ofana ne ntie we obo wafa pese no tanka to omo kasa omo tiwo wa no obe peche wa omo bia na se no tanka ti mu go ntino ama bibia ye pata enti the nature of the say e be tinia omo san show oduma na se
tanka se yeduma digiri se bi yeduma yate me nso me da se pampa cho di be be akose free Maakye yes sir ampo mu yade nyame ado me jafu se ni na nso oko ene de wa kama fa mama me mo ni eduma pa wuduma ye unu ma babu zongo Obuoba pap mi ni mu ho pap bra ha o fai zongo ho o sane akobola no so no uradi yesu ena papa ne kan do fresu wanti no tanka se na so mo santi bio first tanka so bola so ko obeti megina bola so edidi enne ko gina bola so obeti na edidi mpo nto so ko unti mento eja yesu zongo momra pa ba loko papa eno kra ka ho na nipa bebre ebre awu obi jare na wakotiom obi abedun so eno atin bi free dey bi na eba oba bi se abani abetra hey mu ye jamu ani amode ba kuro mu me ba to di be akase free ba tra me di do ohene wa oh ma mi ohene wa bibia boko de nyame adumo say ya wote wone no ya wote wone no wo hu ya wote se ye bo wone no mete pa ayo ye die we me typhoid na me nya bi ese ensu aye to no mo wa bontin ensu ba ko pe na me na me nom ntimi mo ni bi afede kese me nse me mu ekochi ya adu omo transfer me kwa kokofodia enti gibril na mko ya mu ma me hu ke typhoid ni me to ever piompa enko na me na na se botic omo da se and so be happy and it's a typhoid I'm cutting in so come no crepa my brother papa yate ye da se erade de won kwache wo ye da se odini e bi akase free Obuoba dansu ni eja dansu ti o Obuoba we da Spania no pe mun cheche fa we dia amai Obuoba ne atu se penifuna mo wana nka best resa komodo mo no mabetu dwana ewia na nka etunya peke because me to me me plumber biodigester me ye bi pa na me bia na me ye no ene na nia mo ye wa ha no dan ka pesa me no mu hia okay na yes senia nya mabeko mate nti ye bebisa wo mo se wo do mo na mabetu dwa ba chodi me be akase free Obuoba ngoni wanti anwa yinti o adwase ni odi mapa odi na penifo no o makan no kure send of an and kind no tan canceling the so much back because all my dear the only am can go from him keke and the juma ba no mo chi some idea and ye true be as no go see a true be as no let's so yeah we Obuoba mama ko second one na you as your obi small no patch no fan chena when you go on some father and 20 it's analysis for no papa ni why boni to apacho wa omunyintu okay yate ye da si bebre e ba cho udinu e bi akase free hello okay auntie enka anointing lady enterprise me kan cho se bra na o ma cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender Christmas you remember na your depa mema no so mo shirt and a trousers ni your material ni your kaki e wo yen ho your wristwatch ade beto nsa kama mpaboa shoes no de nyina bi di aba afi enwo se o man kwada ni pie o ko hin o ko TV aba na o from ko ekue kwadwe to TV ni bi si dem ho no mo center spread carpet maybe ngo ho TV stand center table standing fan and a jeans and mema no trousers and a knickers on sabe kan Lacoste brand bi a wo per round neck on sa ebeka achemodan NIB bank ni ani die ni hwe e wo mobile ho a friend 0247 058102 me ba chodi ni me ba kase free ba cho me kase free juani nyameche udin me de eja Moses me ba cho ntio papa anope me de me bo abaso me tie u papa me bana Remo tete. Ichi upa na wakasa ya mde mesi meseda ana mabeshu wenim. Yate. We ya de papa nyamin shaw na nyamin tunkwam. Amen. Na omma we djuma na we ye no so enye nkoso. Ni atamfu besu so fa hu bia so enye djuma. Amen. If you say wo kan okre mi tie u papa wo kan okre papa.
na mɛsɛ bebree kanselfo no a ɔma bɛka ho no mɛsɛ ɔwɔ buo n'ani dim Ghana ha no sisi anga sɛ nokora nyɛ adwuma wɔ Ghana ha o adeɛ a yɛfrɛ no sɛ nokora papa asɛ wɔ Ghana ha o nti tan kanselfo no ɛdu baabi a yɛnkuro nketewa papa yɛba na adeɛ no sɛ yɛkyi nipa no a ne yɛde sika kakra hyɛ nipa no nsɛm ne yɛgya no ɔkɔ nti ama nokora paa deɛ mɛse asa nti kanselfo no first na ayi sua no papa kan kanselfo ɛɛba papa ne amanfo dwane to afuom ɛnɛ deɛ kyɛ sɛ yɛmfa mmara no yɛde mmara yɛankasa yɛde mmara no ahyɛ nsɛm nti ɛne yɛhu okora yɛnsuom nipa nso ne ɔyɛ no so ɛnyɛ wokaka pɛ afoɔ akwanya ama no nti mɛsrɛ bebree sɛ adwuma no ɔmɔyɛ no ɔmfi ɔpɛpɛm na Ghanafoɔ yɛnsua deɛ yɛmfa ɛhu bi anhyɛ nipa mu a papa biara bɛyɛ ne ɔpɛ nti mɛsrɛ ɔmo apaakyɛw sɛ ɔmo yɛ adwuma no yie na Yankopɔn nhyɛ ɔmo so yɛn so yɛda ase papaapa Samchi Enterprise akɔfa cement bia bi a wopɛ sɛmsɛm ne nyinaa ɛfiri super sem gas sem unisem ɔwɔ ne nyinaa bi ɛboɔ no nso ɛfo bra yɛwɔ mu yi sɛ wotɔ ade atɔ ade papa fa yɛ ade papa ne ntena hɔ no mu afebɔɔ Samchi Enterprise sɛ cement ne bra hɔ ne boɔ no ɛfo iron rods enketewa kɛseɛ ne adantɛmo ɛnadoa yɛde bɔ dan so nkyɛnse de kru dan so nso no woba Amantra Wache Junction a yabesi abrosan kama bi wɔ hɔ no manu na yɛwɔ yɛbɛn Dukes filling station woyɛ mesini no bɛtɔ box no bɛyɛ sɛ aduonu mu a yɛwakyɛdeɛ kama frɛ wɔ 0243583190 wodi ne baabi akɔsɛ firi ozi sika yɛ dɛn sika wɔ wirem oh okay yɛntie wɛ tankas de mo kana no for my ade pa ne mo mo hwe izimla ya for ya to ball abedi bi tuye ma ni bo oh ska okay yate ska wo rem no Light Farmer Limited edinro ekunini mienu na de aba monten so baako yato ne din sɛ ɛyɛ Femiblex syrup NBF gingiva gel Amen komara beka ho asɛm nkyerɛ wo udi ne baabi akasɛ free hello Debbie o sɛ ya so wa ha na enro mienu Femiblex syrup NBF gingiva gel no Femiblex ne yɛ maa ne deɛ timika yesu o ma so mu o mu di ho adanse ɛne sɛn untumi mu nsa bu no aye den di amawo ɛnam so kra ma wo ho so ya ye den wayɛ asie yi sɛ brɛ no so no bu nsa wobɛyanche wo ho saa ma wo nsa nka Femiblex syrup ebia no wanum eyi nka ohome yɛ bon osi achi nam utwitwie mogya nko a sɛ wuntimi enka asumu asɛm wo bɛ nipa ne yɛ twe ho ubisa sɛ ade na me bɛ nipa no motwe enya bibi bɔne bi ha o ɛwɔ sɛ wo check wanum ma wo nsa nka NBF gingiva gel no ebi wantimi anyina so wobɛtumi asan aba na endro mienu pharmacy bia obekom ewo Ghana ha onsa beka bi ebia na Femiblex syrup na gingiva gel no brofo no wano etamu a na tofom me de numbers ne be ma wo udru pharmacy ho a pharmacist no no oni woni nkomo udi ni bia akose free oh there be bi do so wade anim kofoduafo beko Gibson Pharmacy or Kainshi Kingswalk Herba, Kelmet and a Destiny Link. Asama na eko Ekus Pharmacy, Lina Ventures and a Widama. Temafoko Top Up Pharmacy, Kumasi Fobeko Miami and Sa Misty, Ewo Ashtown, Lanza Chemist and a Asempa. Omunina u Kumasi. Okoha on Sabekebi. Udini baby akase free. Hello. Hello. Mepacho udini baby akase free. Oba ye kase fi asene lower radio set ma me why? Bacho. Me da si enti o. Sese no asem no mo kan de no kre. Na isi ye dware a ye de amagwata ekogu su kasie ma ye na ya sasan. Na se yale na na ekosu ni enya no. Eze kwan be ne be fa so a enso ye benya ya ho to. Okay. Omo de anu yi e de be ma wo. Mepacho J eye Light Farmer wo mo numbers no. 0542 sene de bia me ka kire no de oduru pharmacy ho a se wanu ntimi ntambrofo Femiblex na gingiva gel na wode onya duru ho pe fa saa number ne ma wo mo
ana wo de wo fra wo simpa chompe se wo no nkrofo yi kasa ma me 0542 929628 0542 929628 and 0244 661941 0244 661941 and only a number of befriend na incomono onu mu edi encheme company for ho na mo nsema mu bisa no mo de anu yi amamo but Hector International School semen kan che so manya mfinhie aduasia enano Jordan no mo hye wo mo ehun fa no ase nti nano Jordan sei no omo ye nsiesie pra school mu ho no nyina kama entrance so na career day pani behwe nkwada no o Ghana ye wodachi enne ukue yi wo mo e de fun games kese ye hye so mu wi a so adwenhwe eno no ye quiz omo de be hye so wo chena wo mo to ho agu achem da monten so na wo mo kwa wo mo anniversary t-shirt no eno no wo mo be hye na FM no so waje wo jeans trouser blue kama no waje wo sneakers no look so smart and sporty na ene nyina de ho agu monten so ade chi fiada a eye 2nd December eye homecoming eno ne all students na ebeje ntete no omo nyina san de omani munyam ba abeta ye dwumadie no achi ground there ba yebebo dwadata memeneda a eno nso so enkasa kire ene abasobode dwumadie because so speech and prize given day eno no yewi a ICT lab kama no ya besi de bekwa kopa ho ntoma kwasiada ye na asesom eye all white o eye Hector yen anniversary ntoma no a ubetimi ahye de aba ne nyina de animu nyam ata adwumadi na chi na efe empanimfo ya to nsade afre wo mo titinani eye lawyer Charles Owusu Juana old student 1972 year group and they were founder and chairman Eddie Maakye San Law Firm special guest of honor ye nyina ya maame Nana Ekuya Santewa wotoso miensa kutokuba hema maame de animu nyam kota adwumadi no echi sanso so na honorable ya wasafo manfu omampani akufuado ni futufuo panyine no Dr. Grace Bediako eye kane aban kuntebufuo former government statistician and they were a member National Development Planning Commission. Honorable Alexander Kwesiakwa the game changer achimdam rashibidwani no wono so eba ho Honorable Victoria Edu Obaya Santoanso baby MCE Bremu Central Krontin hene eye achim kutuku ba achim kutuku traditional area Krontin hene wono so beba no de ni munyama beta adwumadi no achi kwasiada ena adwumadi no yade ni nyina beko awie ye na asesom Hector studies go with character Hector the famous Hector the pace setters Hector opanyin de panyin BM Audio Solutions ACCA who speakers na send the amount power amplifiers awa say fabra na wonsiesi ma keyboard combo bass combo lead combo digital analog consoles na wo and I say ya de buy benya botresi ni nyina kama the amount ye expert nti ye dwuma no ye be yama ho atie asene ye ni Aegis filling station ni die ni hwe ya no afre yen e was 0243977299 0243977299 and a 0245 278159 0245278159 companies ya dawroma ena ene omubo simpiem ye gina so ayenso yenya sisi a ye de tena primafo yi asigu so ayenso mo ye company mfo ho na fe questions na ba ye no omo de anu ye di amamo ye da so e wo ha no mo a na ye ne environmental officers health officers ya e wo Bremu Central Municipal Assembly ena yegu so a ebon komo Yera Ebenezer Achu wono eno ye municipal environmental health officer penimpa oda omo no ena woni eja Obin Lawrence ono so environmental health supporting staff water and sanitation department ho ena owo empanifo course na ba ye no nkrofo the questions de aba ye be sha se de free the last call no o se ye se e wo se enya gota near the pipe ni tum nti yedware ana atene akogum gota no so otene a kwakobo nsu a ye be no mu nti ye ne den no me boss kakra na eda na se gota no wo hwe enfie gota se no mo ye no a shallow gutters and said that big drains are okay and you know it's mainly for
we friends run of waters nsuo nketenkete ya etene kɔ ne baabi no ɛtɔ no nsuo to a ɛbɛ fam sɛ na ɛbɛ ɛnyiri yɛ bebree nso wɔ hɔ nso a ɛyɛ na gradient ne kura nso nyɛ papa eti wohwie nsufi gu mu saa no gye nso adware nso no mo ɛkɔtae baabi ɛne ebi kura de bɔɔla egum na atwoku eti ɛsane sɛ ɛsɛ fa run of water rain water nti no surface water nti nsuo no to a ntimi ɛnfa bio na abu afa so na abɛfa yɛn ɛna yɛn kasa nso yɛn gutters ya ne susa ha na meka sɛ yɛn na akɛse enti no ɛnyɛ advisable sɛ yɛde adware drobɛn ne bɛkɔ akɔtum dabi enti na ɛyɛ sɛ wa ntimi nsi self contained na wanyɛ siwa wanyɛ ne underground a wode bɛhyɛ mu a yɛ cat pit your friend cat pit your friend soak away yɛ ne kama nefa nkyɛn si kuru to kama na woyi a na akom na anonom akɔfam ɛno ano no woni obi ni asɛm enti sɛ yɛ de jeans obɛ kɔ hwie gu gotem yɛ de your friend sɛ bɛ si no ma akɔgu gotem yɛ bɛ dware akɔgu gotem yɛn gota na yɛ wɔ no ɛnyɛ purpose anti a mo de gota no no nti ɛnyɛ okay yate enti ɛgye Ebenezer no but ɛgye Ebenezer ɛwɔ sɛ wo hyɛ yɛ bɔ sɛ wɔbɛsan aba biem sɛ wo kae me ma me ba office sɛ nkɔmmɔ ɛhu hia paa but yɛatwe wo a ɛbere na so ɛbere na so okay nti ɛgya bɛyɛ ntie o questions no bi a wotwerɛ ɛm sɛ neɛ na maame ne ka no wo sɛ especially yɛwɔ concrete drains a ɛyɛ no roadside fine it is there to receive waste sɛ nsuo no ɛno deɛ nsuo tɔ a ɛdreni kɔ but yɛn fan si mfikyire nsuo atɔ yi nsunsuan gota kakra bi ato hɔ na nso wa ya begum won prapra mu on siesie mu sabi opobire na ayom no eyemfu ye sai green na eye growth ɛno nso etiamra eti sabi o ahoɔden ni hɔ koraa na wohwɛ sɛ nsuo no entai nemu etere no aprem na mu awo da bia mansa na fine because unse nyina na ebetime anya sika ye concrete drain awo ye dwa achi obu akura sika akura de koto cement na edin but improvised way no ma wonsa nam na da bia fansa to chiesiem wo hwe na ye green wonya nso akura eguso fa gugu ho ebedum apobire ne bedum sabi obi ba fi no wo one day eka kitikiti bi ko obi hwe nsu agumi so look at that so and nsuo no wo hwe agukura hwe ebia mfikyire baabi a hoye dry nipa mfa ho no sabi at least utimi dundum futuro so ba hwe nipa nante de ye hwie nsuo so na even enkran ya we impo no wo pa de na wa ye sa nsuo ni nyina egum nti wo maso awo baabi ade kɔ ofa ya na no me say sabi nye nipa ni nyina no betimi ode ade be odware we obetimi akofa me kan nsuo kura bi a wo no aduane a wo fa yesi ho wo hwie a no wa hwie gu appropriate place baabi a wo hwie gu eye ana am say mame ba kon so papa bi kan say wosi fie na ne fie won hanoa ewura wo ho wo de pipe atum akoto wura no mu a eno so ha wo ho ana empanyimfo say ne ho anye tan na ni nyina nsen say hwe se nsuo no nta ho na anya poibre da bia mansanam hwe na gota no musia yensi da ho de be wo sori agota no hwe se ubadodo ho ayiyim na nsuo no nta na atimi anya ba bia akọ bedu ba ewo mu a wako spray ho sa ebedu distance bi kura na ebewe na hwawo am say your period de dware udware no pa nkodo anya obi anwante ebewo wo wura mu de na nso ahonidie no ewura mu ho ka ho eti gota ni yi gota na enko okay enam say ba ko so kan zoom lion de no say containers ni yema yemfa ye pamucho sese ye duru bra ye wa ho kire brem ade ba ho kire brem assembly ni ye wo ball assembly say sese assembly dan kasa ba bi etu ball agukure ni bi ba bi na ye wo ne tiankama o kwatiankama akodi mansofo ye akodi mansofo ana ekwan no so wa sese no free manso ko ne kwan no so nye ana ye castle so ye very old ana tambie say asa kwan wanti efa ba ko ekọ na ba so maintenance has also been a challenge even fuel and never anya kra one ye befa containers ni na assembly nko will be offer and as many will offer assembly kra befa one trip e befa round one trip nyina akọ at a go no one more kra is over 2000 na aden na mama nkrofo to ball egu omu ntia sika enkran nyina yetia ball a ye gisika membre no so ye ma propose sadia
Yes, that. Asem me say to Abama omo say. Omo mpene. Ena se say no so no. God so being so good no. Ye what das being sir, ye di kuko kofi. Eye friend says Zoom lion das beings no. We are si wo ono aka na beba abefa ma. At a friend talking fee. Yeah, see he say no me no. Pese on beji. I was say yeah. Kuraji kura na no mo dika. Kakra na odi beba ombeto fuel egu mu na omodi aye we no. O ma bepe. Otimi dika na o ma bepe ja. Eti ka be a container no Zoom lion container obi an okoto ball no a 50% kura na wachi ya. Time na nso. Why is it time na nso? Say take it decision. Am say omo factor say ebia nsetia o say o dwen papa no adwen bo. But sisi akwa de ye was slum baby as kasem sisi ya no ye time na so. Me pese enkomo ye besan di biem. Enti eje Beneza ye be di nkomo no ya san arrange na ma san aba ne edi san nkomo no. But time ne de ye ni time bi a say aso ana senso ye. Aso. I was here sha say ye. Say nipa na ye gigi token kakra na ye bet ma penipa ato container no. O ba no direct. Ebi kura egu fam kura na obesisa ade egu. Na yi kakra di amano. Na say time o mo senso ye. Public toilet what important ha omo kwa omo nyom sika. E no dey time so. Omo condition mo fa say bia obu a onye sika no ankutua obema wakotu ogu ba bi bone. Na fa kwase unhu no na akohwe bua bi enye. Enti yan hu nyoma be ne balance kakra nru period bi a enti asebe aduma. But say ya bola no. Ba bi a ye hunu ne se eho ma hoden wo fem no. Eho no sika ne ye ni bebre. Sa. E na unze yan so ye kan bi na containers ne ye ma. Obu a otimi twetwe nnua ennua pa dog grass no da go container no. Sebe container na enye nnua ne flowers ye twetwa. Yeah, that's yeah, Brenna so. Enti madam ase na say me kan no ya san arrange na ma ba biem ne ya san atwa san komo we so. Sanitation de ehun hia pa. Enti anope ya das yira Ebenezer achu na eja Lawrence obin onso so ya da munyina ma se. Nyame ya do me be san arrange for another discussions we yeah that's be brave. Okay enti abusiafo no ye begina so ne di dwumadi ni nyina de abawie ye bre no aso but one or two messages we say good morning AHENKAN933FM please let me use this opportunity to congratulate Mr. Ampo for Bright. We affectionately call him Honorable. He has been elected as TESCON Vice President at Methodist College of Education METCO. He really deserves it because he is very smart and humble. Nana Sami Eddie Free Metco campus and our day ye. Stephen Ensu di Free Betina say good morning and confirm and lovely dad. Your friend Emmanuel Ochechi anepa yate yedasi bibri. Any other messages? Ye brana so into I see sorry so na media can so beto to so Eddie Emma. Enti eno sanitation there okofa ba na chese wekume ehun hia me pa because yare yen komre nyina Ghana ha efa gina yen sanitation poor sanitation so na abuabofo no amotutu nsu gu mountain rough sometimes eyerade utimi hia kwa bana ne pa sebi dwon so eso no beka se o hye da wurewura fie mu and wakoko G yen ye dia so an so no na enkotungu edien ye eji we ba chawo mami fast dan ko bodi an kan kwa me ebo a adwempa ni Kofi Mensa ka obi ke kwa me Asante Billy man ofre me Obuoba Ofori Amanfo Commander General ensuroja nyankopon ya ademo a ye woni da so ochena hwo hu su yie ne ekọ yie o ye number friend ne boy abaso nyanko yie nsu no atwe adwen asi so te ase nipa na efom nipa ena ediche. Good morning.